Fatal fatu le nei sa whareile se whapoponga o tala mai Australia at a radio Samoa. O sa ulua i whataita inga le rarulangi atua le a whaia i Queensland o lo wha moe le a mawai se fesosoani mō tangata mō se fuala au o le kānesa o le whai ai e fesosoani ai tangata te te atu se tasi o i tu ai ngā kānesa o pito ngonga kānesa o le susu. O le usu e wa whaidua mai le 9 News o rātou iloa o le tuu whaatasia o le immunotherapy o se tasi o i tu ai ngā tongwhitinga e whaonga ai le immune system o le tangata le au fiaisela o le tino matotonga e pui ai le tangata mai nea a fia ni whaamai. E whai whaatasi ma le whala au e ngō le Paxa Lisip e fesosoani le tue wha le leia o sela o le tino o le tangata ma fesosoani ai le te te atu i ngase o noa a fiai. Sau noa se sui ma le vaenga su e le Queensland Institute of Medical Research o Professor Sudha Rao o le whala au sau ni ai se wha moe mo tangata e a fia kane sore susu e ingoa o le metastatic triple negative o se tasi leo i tu e ngā kane sa o ngaonga o ta ua e matele ina a fia i tama i ta la vau. Whai mai le au su e wolato wiloa mo le urua i taimi o le tuu whaatasi o ia tong fitinga o le atu ina i se wha moe mo ngase o lo o a fia i tūlanga ia mai titi awa noa e mawai ni tonga fitinga. Mo ngase fia awai le whataita inga lea e au na whaafsota i a lātou fōmai e whaia tong fitinga o le kanesa. O le teutupe lango le tunu o Stephen Jones wa ia fola o le aleto e tau wā mo le whainga palo tau sangarei ma le ali taia mai le polkiki. O Jones o le whaipure fo i mō Whitlam ma wa ia tau we se pepo whaamtaranga wa se fururima tau sanga o vema whaipure le Labour. E leo iei se mafua anga o wha ilua mo lana wha mabaenga, leo ua whaia e toi titi toi wha awau le parlemene mo le lua afe lua sifururima. Na ia wha adiaro na nganga wha aftai lana community mo le wha tuatuanga, tu wina ia te ia tanu mai le lua afe se fulu, ma wha aftai a fo i lana baenga wha upwhai a le Labour. E iei wha maunga wa maua le 9 News wailoa ai, e valu se fulu valu i tu lana wha atari ai ngase le Emergency Department, o se whale mai i sini e maise o tūranga le saunga le mūsa whea ngai ma ona tangata whaingan wenga. O loo liputia le ala taiwa o wha maunga wa liki mai le whale mai i Westmead, wailu ai o se tangata e a fia i ngase le mawhauwhau, na wha atani mo le valu se fulu valu i tūra mo se tonga fiti ato ai, ma isi ngase sa iaila mtianga tau le mawhauwhau ma le pule le soifua, na umi fo i se teimi o te tali mo tonga fitinga. Wai mai le ripoti o lo tua ia le whainga mālua New South Wales i lea tūlanga, mai umi se teimi sa tala noi nai, o le whaamtalanga lea mai le tausi soifua e whea ngai ngase ia o Nick Housen. O lo ta ua le ripoti na tau mo whai se tasi ngase o so whai se fō mai i se naifi se turou, i le mai o le teimi umi na whaatari ai mo se tonga fiti i le whale mai la Valea Westmead. E la isi tasi na afia i lea mata upu ala whaamtalanga lau whainga renga, o loo liputia ua whewhewhe whaamatala ia tūlanga, mai le itu ina ne fo isa lātou whaatananga i le 9 News e whaailoa i atana pu eina le teimi lea se ia vanga nā le teimi nei. Whaailoa le official minister o le soifua maloloina, o loo ave le whaamua le mata upu le nei, e whaailoa fo inisi liputia toa telefo mai o le mawhauwhau waanga i ese mga aluenga, ai le i iai lava se ngā yoinga ua whaia i lea tūlanga. Wa sauno le Premier Queensland o David Crisafulli o le afa atino ngā yoinga talawhea ngai e whaalele iai le au nanga le stete i le puipuinga mō whanau i le mai o le whaalawlabe na umai le olo le tene titi e malu tausanga o Elizabeth Strauss. E se fulu whaasui o se kulupu whaale lotu e au fiema mātua o le tene titi, wha maonia le vasa neile solu tū la whono le whasio te tangata pai malea, whai mai a fia le tene titi le mai suka mamaliwa ia i Januari le lua awhelua sifulurua ina wawe e seala na insulin mai lona ainga i Toowoomba. Whai mai le Premier o le mata upu le wangungulu i le stete, ma o loo maua i le stete ia whaia ni suinga i le system. O le toa se fulu wha uma o loo au fia i le mata upu le nei, o le ala wina o lātou unga le whaamsinonga i le masina fau. Ma le talamuli e to olua tangata ia ua wheta ua ina i le suenga o loo whaia nei o le caravan na maua i te tonu a upenga ma mea whapapai sini, a toa ima se lisi o malu tāpua i o tangata Israelu. Wa whailoi ripote le ABC le so ata wailua ai le temina o so whaia i leo, le whale o le to olua le Liverpool i le mai o le lua aso talua na maua lea caravan i Dural. Wa ta ua o Tammy Ferrugia ma Scott Marshall i ngoa o le to olua lea wa mōria nei le mata upu, ma lo tau fia i leo i nisi fo i mata upu e ese mai.
Whairori po tira tamaitai lea mai Liverpool sa tua ia fo i le au fia i se kulupu na o lātou spray ma whaia ni tustu singa whaasanga i tangata Israelu i nisi o fale i Wulara i sini le aso se fulutasi o te sema na susunu i nai fo i maseta vale. O lo o wha wau le suenga i le nei mata upu. O talana le radio Samoa mo le nei asfareile manuia le wha i unga le vai aso. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. I feel I was so sad. Omega Ka. Diana Loi Moa. Omega Ka. Tabaleta Umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. Jalo whanawau tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Tasi lima i watolu. Radio Samoa. Tasi lima i watolu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, matalasi. Ia le nā, angi mai a se matangi se momori atu ai o ualofa i a te oe. Le atu nu pene o lau Samoa matalasi. Talofa lava. O lea ua se fulu minute wa te aile i tū lai lua. Ina ua ngā ngaifo Faiva o le atu nu uile nei as whareile. Ua tā walunga i ai o tō tiute ma Faiva alu Filipa o le atu nu. Ia, ma le vai aso ua tuana i atu. Ia, ma mau atu fo i le va ai. Ia. Ia le mwhai na ngalo. Ia mea sa whaatilo. Mai le asunga fua se i o mai fo i le nei tai au. Po le nei fo i awa uri. O lea ua tātou wheloa i lumbo le tua i le lofa ma le anga le lei. Te le ai tala i manu. Ai titi tala i mala. O le anga le lei ma le wha maoni o le lofa o le tua.
lo tau muli pe ia te oe ma unei, o ia whaatafa ai di au vale, ia mba wha moe fo i le pe au langa vale. Ia a wanga ruenga lo o tātou whenga iai, whaatai sa o, le tua lo wanga le lei, malo te malo, ia, malo le pale i le whaafonga le tunu, tau walunga atu ai fo i male o nanga, a le ftalenga ia whonga bua, o le vai maunga. Ia po le tō whaafo ia seu Manu Francis Ioane. Ia whakalkalina ia le pe usu mai le asofua le ri le pe whape i. Tanga sau i whi mai wai ono. Wai o le whiwa ai kwa sisi o lua le kaimi o le la walun mako whare. Tāku le lei. Tala au. Nā lo foi o le Faiva le nei vai aso. Whonga bua o le vai maua. Ia te talo fo ia maua lo malosi. Ia msa ili mbatagi fo i le whai unga le vai aso. A wā le vai aso fo mbona tiute. Ia, ta lolo pa ia i samba whai ngāo le atunu. E le toyo o iei se tala. Ai wha tu lou fo i lo tātou vānu nofo le tā whatolu a wā. Ia pa ia mabambalu wha le malo. Pa ia fo i mabambalu wha le atunu. Ia, matua le tuu mamawalunga sa vi inga o le atua. Ia ana au auna to tofi i le ngāru wenga pa ia. Ia male a inga sa le vi. Patalofa whapitoa, tamam tina matua le atunu. Alolo so i fumanuia malo fo le folau. Ia, ai maise o le lo le tātua atunu i o le tūranga whalupe. Ia, o le aleo o iei se tala wai o atu foi. Ia, o mana whafolo le tātua whala i le taia. Ina ua whawhiloa i fo i le malei fua mai, ma le ala whai whanunga le nei le atunu. Ia, o le a tātua whalau ai i le fola le nā. Ia manunu watu whatingi o tausala. A wā le whatu ainga tausi a tō mōma pule. Pa ia ainga ma te paau. Ia o i tū au mā la taua. Ia whapea fo i le ainga le tai. Ma le va au fonti. A leo ua ma futa mai fo i le uso. Wa atu o na taulangi mo na mamalu. Le sunga i le ali i sa tini. O le matanga ruenga leo. Ia le sunga i atu manu vau. Siki asu. Te o matavui, o leo, o le a mātala tala fo i le tūlanga. O le pola kalame malona whaapoponga o oe ma le tūla fono. I lona tāu o tele o le tātou malamalama le tūla fono. E pui ai i tātou. E le ngata i tātou wai a tau. Ai maise lava. O le saunga le mua oe. Ia ma le saunga le mua. O isi te ngata. O lou a inga. Mai lātou te li o i o au tafa malau siu manga. La lea. Whatalo whatuai mele nganga whalalo i lau fionga i le ri i malo o le malo i lau sunga tu manu vau a lo le soifua manuia malo fo i le on sai mele lava pale le nei vai aso a fio maia i le mauta nei ia a wafo i a le whasoa i le tā upu o oe ma le tūla fono talo whalava talo whalava soifua manuia lau fionga sa vea po lo sunga le atau le di tūla o le fiafi ia o le whamalo, o le whatalofa, ma le whawhelo i fo i le paia lasi o le tātou tino i una tūlanga whalupe, ma se fo o na paia le tua, ia le ngata lea, le lau tele o le tātou tino i so lava se tafola nei, a tino umana nei ke lope o lo mua mere tātou porkala mere nei fiafi. Ia, malo le folau, malo fo i le tau wata i le nei vai aso, e laki pe ako sa kaka ma la sunga fua sa via. Ia, o le talamo, ia, wa o lo fea ngai fo i le usoi. Ia whunga mua ma le telefo i o tuangia e le ngata i nai o na tua a fo i o lo o iai ma si ngasa se mai i le atunu nei. Ia o nisi fo i o ta upula fo i patino i le ainga. O lo tupu i Samoa. Ia o lo whai lava le usu. Pei vore lua mai ma kifa i mori. Ia o mo sa i eri. O le vai ngale whea koe o lo soi fu maroro inga pia. Nā mai lo vai aso ma. Nā ruenga fo i sa whenga iai. Taisa vea. Sau fo i le vai aso mo ono lu tau. Sau fo i le vai aso ia mo ona wha manu ianga. Vaisi pisi o le nei vai aso. Ono lo ye ni se fontanga fo yon tanga lenga lo mai lesi lo vai aso. Ia o le ala ka kope ko inga isi tata polo keti vo le wa ia le so ni fo tata tunu a lo pisi nga luenga pisi fo tanga luenga ni si so nga tu la fo no wa mato no to la langa mai lunga wa fa si umio ka fo lo fo le ale fo ni nga ko fa kilenga ia oni si fo yo vai ia
o le tali lava I mana o le tātou tunu lau fionga sa vea na lava le teimi wala o mele tunu a ula ngonga le kakangi le telefongi tulou I le mwhai au na tu la foina le talina o tātou telefoni e whaftai fo I le tunu lava pali wa ele skai me vili mai ai ele tali o na la fo I pisi lungo laina ai toi whafo I tu alwa lau pe a maua se teimi awa noa sa vea Maria lava ia awa o bede o le soli tu la fono pe tu fole mai taimi ya sa ole e ai le taimi o so fa mai malo si ma tu le fe o le tu la o le sol tu la e foi taimi sa wa ila no pe e fa pena pe e fuanga I le talo le tau ole vai nga na lo e taimi nei e mana tu o e tato tiro ni se tato so ninga tu la fono pe e vai nga foi lingo basika e nga lomba kwal vanga le tele o aso maru fo e aso masi se ia e o lo fo te munga lama le yor kawa makan ko e a nga solo mai ia fo la ni si o so nga tu la fo no matu ia o le lo tu pu le te mine ia o fo I vai nga ma o se fu ia o le sila le vai nga e a nga I tato por kalami fa manatu le tu no vai nga e te tau mo fai e te fai fo ina ia sa nga le mu e mari ai Maria lava ia le na e sa o le ia la tal o le talo le tau e fu ia inga yo inga fo le au soli tu la fono pe fo le una talo e tanu le pe fo le ngase don ngule mo e fo amaruru por me o rum fo mo le o le va toile va yo le ona le e malo se ai ale us kai us kai mo fa ko le ngolo na wo fe lolo kia o fe lolo kia alanga la titia e singa se fa mo si il fa fa lili il maternity ward le me vole le public arena e tanga tambai mama I mo e fa pena le fingole ia le vai aso le nei le tele o mta upu fo o lo fe ngai male a fo I tau mtanga ruenga ia me se fo o le pui o so stemi lava e tu ia o to ninga mo la e iaso uma le taiao ma e tilo I lau tau tonga o la fa o la se te talo o la li upu o mafu fonga fo le ai tele tu o ma tilo atu ia mam ai ta miti wa anga I fo I le pe wa e la matia la mo se fo temi e se le tau o vai nga le wa o le sile vai nga e tau o lo tato tanto nunga fa ke usiam ia wai pole ale popole le skemi vo le fa lo te talo tai au tar sang fo yo tai au ia mon moli le tu mana o nga le fo ia so male aso ia ka ke le nga ho le to file mu ma ma sa le mu me te lu tai au sabe ka ke ka lo le ko ia vea o fa masu yo le tu tato tu wale pombonia o le tele o lu itau o nga ruenga va nga momo e ia inisi o le tunu ue ke ia ile ika o ngor konginga ai le masangi ia ka ika tunu o le upumuni na e inisi o le tunu upe ia winga fo i ua le fe ua le popole a vailo kakar konginga ia o ni la fonga matanga ia o nisi fe o fa mtalanga ia o lisi ke o fa i pa or kava le manga e kudi reo reo ia o vaenga le e ta uai ia faile le o kalo tal sanga le tu e maile le ono sa i fo ima maile fil to file al vaenga pito isili na ta ia tia ula vai o le marosi na ia o una le tunu mai sa vea e koe fia fo ile ainga o lai ola tulou le fa fai mo fia fa ngai ia to e fo ile ainga ni ia mafuta marainga wai o le silenga luenga sa vea la titi le malfa fonga le tunu e ke alu ke manga e koe fo I mai ia ia le fo le momoya manu a sa mala ya tia e pe ia se vai ngai fata mala ia pe fo lan si le fia le tunu ia o le luva sta lo ile na lango ma we se tasi tu fine fo ia no ngala var ngadwenga o le sile vai nga mato titela no ia lo mafana o le tunu ia me se fu tamali o le mato o tato tunu lo mato ngar do fatas o vai ngadwenga fai foi la o yeso ma fa fo te fu po sa mo mitinga e te fia a wai e te fainga lunga mtanga lunga ia e sa uni mo langona malo ma fo tulo e ono iai vai nga e tupu e la matia e luso I fua mai ono ma o se fua e se ta o vai nga le o le lenga e fai o le tunu
O le winga o le whaamatalanga. Se o le whairu ko ngi nganga e fia ka maalo la i le mai whapea o ua whailu tino i ua me. O te lo le whafonga mai ni se o so me tō whawhino o le tanga luenga le tato porkala me. O le kaimi e whai e i le tōninga lea. E ka ui lea tunu. O ele o e i e wheso soani o la tō manaunga. Ma whawhita hauti. Ele mana ia le afu i le whautuanga e marautua lalo fo ia wai. Ele ai a nisi o le tātou atunu o lo ngā lue ele iai lo lātou alofa ma lātou whaaloalo fo i tangata ma o te whiwhia tele mo le fo i ona mātou ngā lue whatasi ma lau tau matanga luenga pei fo na iai ia le whionga ia superintendent Fata Willie Whanene o le sunga ia inspector Aumua ia ma le toa tele lava fo o isi tabaitai ia mauso o lātou whaatino le ngā ruenga le whionga ia tofilau ia ma le watu le lisi o le toa tele ia mai e tā ua lava langa o le mātou te ngā lue so tau au ma le Pacific Wardens le whau ia whapena fo i o na mawaile mawhatanga fo le mai lo ai mea i o tupu tonu matanga luenga wai o le tāpuru kalambe lea e whaalongo longo mea i ei matapua i mai ei le ia superintendent Fata e se le tāua le nā o le tāua i e te u nei fu tamani o le atunu o le ana mui malai tonu matanga luenga o se whaata ita inga la tau te au mia mo le lau tele o alo mawhanau ma tamani fo le tanu o lo munumuri atu. I ona titilo lea i le fo i vai taimi. Sa i peila o leono i e superintendent whata Willie Whanene, detective inspector tofilau le whionga to li. I whapia fo i whata mua mai la tau mātutua lea. O le ua o le keimi o la tau ho le o le ua loa o la tau soi fo tono mtanga luenga ma la tau ona. A le ua ngā solo mai li se ngā kupulanga fo le i mātou uso ia e sa ia o le uso ia fo ia whanga siaki Michael Chang Fong to tele ia alo wha o ma la tunu ia le ua o ia mako le keimi le ua Rachel Lofa ovo marka i se furu mon tuptou sanga. A le fo ina ua fo dia mai le si ngā tupulanga fo le ui le ui kongur ka lima tai no tau sanga le lei tai tolu tai fa le ia i le usa ia savadi olifu ia le usa mai le ngā petai ia o ia fo ima le le o Harry aso ia le una tira tila ia o le ngā luenga i mawhai ona whaila matanga ina ia whai mawhata ita ingarele e oi ka miki fo mo so mo fa fine fo le o mai Maria la ko ke mo wale nga le fo le o fa tita ingale le ina ia au na le tunu o la fa matala ngai te na fa yuso mo fa fine o le toninga le nei e ese le tele o le malusi anga fa le tu la fo no lo fe o merko nginga ngai mai le kai mi fo le na o le tele o le avenga o lo tau ave alom pa no le tunu awase o sau kama i mesesea scrutinize uma meu singa kama i mesesea ka vale man ka ngalo ai ta vale to i mainga fi anga fo i mana i matua o le matou nga ruenga la le lo fa o le fotu i alom fana o le tunu i e manga ku alo wainga mana tua la ka le sia mana tua le nu mana tua le mafu anga na la yona awai o le tauninga fo nei o le upu wa tu sa na dila ele ia se malor ko nginga nge tali ia se pulfana tu lo le fa fonga le tu oni ai pa wale vai nga e tele ona fa nga ini na ia o wona i tu po vai nga o le le o lo tu ile tu o le le ona e fa yo le tu te me te alu nga vai po le afe me be sifia e alu ila e sa ilia ila no malo na dila e ke fo i mai fale e ke la ngonga i lo kingo po te le nga luenga le we fa ai mana tua fo ile tu ia nga luenga le sa e fa ia o vanga ta o ne fo le la ti le nga a tonu e matango fi fo mata o le ta talando ai le ta upulea e fa o Sofia ai langona o la to o lo tu vai lua i lana filifilinga po le ale tu ai nga career path la uia o le fo fa fonga mai matua
a pe fo yo matua wa auto e fai lava recruitment I te taimi ia ma fa la wi lo fo I o lo mana o mia ma tanga seisi pai inga fo ia ma wa uina fo I lato I ngā ruenga fa leo ia ma le tu la fondo ia e au ngā lea a iei sisi ia o lai mawhau na wala au mai ia se ta mā po se tina fo ia toi po se uso o talavou po se tua fofine fo ai ia e a matai na tā ma teu watu le ala a ngā I le taimi e whai ei training ma le stala alo ia se ngā ruenga le lei ma le tā ua a wa o le si mele le tā ua nei le ngoa le tōninga e le na o e le te wherua I ma le ngoa o lai tā pua I mai o ngawha I fia ma inga I fia ma le nuu I le ngā luenga o tō whaia. Certainly. Māria, o le si le vaenga tau, o mantua, o le aso lima o le māsina fōm, o le aso lulu reverse fōm, le ala whaia I le mātou seminai o le Unitic. Māria. Mo ni mātua e mana na o le mo I mitinga le whānau, a watu le whānau e whafonga I ma e moto sila I fo I vaenga I o le aso lima I le afo le lima I le tai au. Sorry, I le afiafi. I le afiafi, I le aso lulu le aso lima. O le aso vatu. Whailo la I ele o le mato suenga fo le tustusi, ma suenga tamoi. E whaila I Mount Smart. O ila, e sa ili e ila to uanga waa. Mo le tātou a onga lea mo le sifulu vai aso. A o whaasau ni ati le lo le ao I le kulistele. Ai e te ula vai. E mana ia le taimire nei mātua. A whai e le o mauti noa e le whanau, po le ase ngā nuenga e tau, whai mo se vaenga wha lumanai. A ua iei le lai senge longa lua, restricted. Ulei mai. O le taimire nei a makanga, e o le mātua wha ngā luenga le whai. Mātua te o university. Le anga iei isi o lai whai alako o ki kiri taimire nei mo lato whai longa. A le o mauti noa le li. Po le alme la whai. Po le alme la whai. Pe mau o se ngā luenga. A o le avanore nei. Ki sau i kia ia titi lau ia I le tutongi lava I ona tanga luenga le lo ialo ma whanau. A e se furu valu, lua se furu o tausanga. A e ka alo le fix furu afe. Mo mkua maanga I ke le amata I le tausingo seo ainga ma so ani fo ainga. A mana tua fo ilasa vea. Ia e mana tua na iei ni vaenga se sa e whaia. Ni sori ngā tū la fono. I ono ha a fia lo wanga vaa. Mo titonu o tanga luenga lulu. Ai kam kere ro pe ale fatita le ia ro mentano e te lava ia o se ngaluenga e family loto foi le winga la famtalanga pe la o tato por kalame le fefile nei e uma por kalame mala o mele tunu por la lokale la basa e kalia ai sia e le ngona yo te fi lo to mafo fa molo koloko o la tate fi so ani le tunu ia a malia foi la ku i le ka ona e ka ilo I whamanuianga kupepe tu sam whamanuianga le tunu ufuila. Ia te ula ia a whai whafunga mai ni si anum whanau le tunu. Ia me se fo I o tamari o le tunu. Se ngai ni kai. Lai mo wala fungu. Bai le ngata fo lai le nā. Ua whao uina o tau I le wala awina. Mai e mamalu lava ono o lau tau ngā ruenga. Interaction with people and community. I telo tem ia mana tua poi la I lau fionga le li satini. E le whape te tala lo ofu umai ma lo wala au ngaina. E te no fua I le whane. Alai te lo wala au inga ma mawha I lau whata ma lo mawha whau. Awa so se teimi lava so se minute o le awala au e te uncall pe recall mai o e ona o se mea utu lai mai. O le vaenga le matu te whautuina I alam whana o le tunu o lo o mai tonu mtanga langa. O le temila ve te e tonu mtanga langa leo. Pe e te tiute, pe e te le tiute fo. E lusu mal whae kula. Fiku aso le vai aso. E ke leo wai. You're a 24-hour police officer. O le wingo le whamatalanga. O au ngai o inga, maa wanga e whai. Was kongo sui o winga kuai. Ai ke a mio le a mio tangata. Ioi, mai a mio tangata o tonu mtanga luenga. Pe ke whai mai a la ke o whainga luenga ke o kiu kengei. Au le ke alu ke ka whaar kalapu tulot whaafunga le tunu. Po I ke alu I se social po whela. A mio kanga kausa a fia I e sina fia. O lo e re ngata o lo e tau awina lo a inga. A lo mtanga luenga leo. Awa o lo upomoni asa vea. Pe kere o whainga ruenga ngei, a kupu se misa ngā ngei, au ia ise leo tulou Samoa,
o ia fa ku pone misa e sau le news kai au le fa pe mai o le ngoa le pa mana fa de sau e mua mai ya o le leo a policeman ka malingo e po pole fa lan tanga luenga i le reputation le ma dira an tanga luenga ai sili na taua o la ta o le tunu mo ile vai e lo te po malai il fa fonga le tunu o ye ni si alum fa na le tunu o mo di tu la fone ni si so ringa tu la fo o le fa tamala a o ye fo ingis la fa ye ni mo a lo fo tu anga taushila wa mi ton taushila wa mi pule ya o ma to fo tu anga fo le ya fa na o le tunu a o le velo le ma me ke so dia le tunu yo vai o le mepi tu sili len tau mon ko vo isa ve o le tunu o tato a o nga si ya o lunga le me mo lunga ai a nga kongira e so li pala o le matu la fa tu nga ya lum fa na o le o mai to lum tanga lunga ya ka nga u si sta ia tu la fono ai sili le o lo to nga tau tu le tunu man fa ma o le vanga vo le ka u dia vanga fo no di makala nga le me dos salva nga le o vanga picho sili na tau o nga lunga la ia to lum tanga lunga le me o foi ele me foi le ai ka ko pasivo le o pa over na alu tu tilo tu ia le fa ata foi le rear mirror level au ai le total tu so lenga fa pe se fulu lo se fulu ko se fulu na alu le ta mi lo me o ta fa me foi le fa na la mo pas ko ko ele ko se fulu kala o nyeida e fa pui le o la fa tu o la vi fa tu nga ya le fa na wole tu e fa ma ni fengo ngabu ngandira e lo fa tanga ta wa ko ngaka e fa ila tala sa be al fa fonga le tu so stemia te talo ia ona pa ia le tu po so se si la vai tu e fa ni tu no man ni la lang e fa manu ya no fa na wa le tu no so se ta fa fia la via ko ima mandira ma uia ko ima vale a fa o finga le fo le fa ma ni finga ngadwenga e fenga kanga e make ia fo ringor ko i ai make ia le ia ko inga e monkingo pe ki fa mala ia ko inga sa kalo e ia cha e sele ta wo vanga e failinga luenga ma fa maoni o le toninga e so sani le tunu ai le fa ali so fia kamangi ke mo fasi e si da ma le si le me ta o tele awa sama tu fe lo ifo I ma the superintendent ia fa pe fo ila to tino matu ma ulunga fo la to fa ila ile fe lo inga le na malanga mai ai ia costa to avele now costa ma fo le ma komsina le na wo sui le komsina o le avol fe lo inga le na ese le ta o le matu talando nga ma le fa so fo ma ale le Pacific and traditional approach a leo anga I matua matangata matua o le tunu e le tau ana wina se leo ia se tangata o le ainga e o mai se fatalano sa o le e mo afa mel toina fa vitai tele lava fa vitai lo to ava fo I male fa alo mai ile tato vano no fu wala au ko sikivi ngai ko nga sa le sa Elena da ina el to ina no natali io o le tele te misa o fa inisio tato susuenga sabe e o mai lum ko mar ko nga au mai le I office fica fan ma fo ye ele ma fa inisio tu no fa tino le nga wenga le ai pione ta o le ya la vai o le nga wenga le ni ele me fai kanga luenga fai nga o la to nga luenga e mana o mia tanga luenga le lango le tunu lo tele ina ia ma fai ona fatino o le silango le tunu o le ka mai kongo kanga luenga na o di de fa de kongo on tanga luenga o le ina fatino nga luenga li poki o le nga luenga le fai le tunu fai o fa pa o le na fai nga luenga po o fa ali ni winga matanga o ta lafo fo ni le funga matanga ile tunu li poki mai kong o le winga la fa matalanga o nga ruenga umai e mafai tionga mafai tuanga le fa ile tunu e le le tapi na ino le mtanga luenga le na ona nga ile tunu pe la winga la fa matalanga pe ne isa no le inga fa ile kong e le la kula ofisi di o le vanga maua mai le tunu urtali o lo mana onga le
e o mai foi i le tunu e tari sa paia pe no tau te e vidi mai mako le la mako ko e mako le feskoka vai le tau ia te ula ia e se tau po le afo loka la ku se fale ai inisio alo mafana u tala vo po nisi foi matu o so tu lafo po le ale mai e man pala vale mai ka serva la wolum ko mar ko tu uma pera le ngora la tala o le fata e se le tau e fa tino le ngalo 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 wa e si le wa ia mai le va i le varia o no wa ia i le taimi o la to le so polangi ia o le soli le ba awa le opoale na le ba no no ai mana to fo alu ese ro ko ngale nei pe amarta por kala mesa ve kusa uma si mira fero ro ila wal ele ai se ordinary citizen absolutely pa wale le ese nga o le taimi fa atu la fo ni no ngalo nga fa tino ngalo e te tau walan whātina marwhama. Rea whaafonga bali tātu o tunu. Lea o to e watula o whautuanga. I le whapea o tō vai atu maru vāo o talai ona. Nga kui eira ere se sile reo. Nga e reo reo koe rei ni mo. Kia mo kongi ngā. E usule pese vau reo tō whanga meke mai poki no. O te whawhetai au e le tunu. So se vaenga lawa mātou te whela e me le tunu. I e whamaruru watu. Nei fa peola tunu o te fia mata ese le ai o le i loa fo i ma o nisi fa felo i mai ia ai fa aftai le tunu o sang fia fo i pa felo e mankua o wane ngano le tunu e le kon kupen ka ngalo ma lira ba nge ke wala xero lo fa pea a me seri mas furu a de fa sala a ia lofa di pokin ka ngalo ngalo tasina me tau o la fa la o fionga le satini o le fo e alo i o matalia ina a whaalolongia le ai atu tau le atunu. Ni e le process. Saole. Le ala o mea pae le fi se le leo. Ai o tele la votato. Pe fo le whaatamala ia po le aunga tā. Po le malmala mai le awala e uia. E me whai eona e telefoni pe tusi aloa ia. Ia ma abe lau. I so se ofisa la vole. O le a fo e abe e lau. Whaongale ia te tau sa vea. Nena. Ese le tau wolwa inga lea. Whaongala ia te tau. A wai a le whaia se fufuanga leo. E le lope fo fia isi a inga le la afia mai fia tangata o tato tunu le la afia. I le whamauki. Ia kia ulai au ke fefe leo. A whaia wa waku ia se whamtalanga ai mai a leo maso nga whaia ai wale tusa maulangon. Ei loa wale sao. Whai li poki. Pawalo la foto au nei o lo li mai leo. E ki wa ve ma vaenga e moli e o tu la fono. A lo ia vaenga o tu la fono. Man tua. O vanga de si fia la tru. A sau se ri poki la tunu o ye se soli nga tu la fono o fai le leo. E tilo le mtanga lunga. Peo no o il famsino. A fai lo fa mauni o ser ku la fono nga fai leo. E ese na avi le famsino. E se foi su enga la vei tono mtanga lunga. Nge ke la wa laki mer fam singo. Ai mo o i. O yai lava ia ma tonu lava ia mtanga lunga le professional standard a leo. O lo fai ia la tu su enga. Mana tua e ia i vaenga umuna fa atati ia mtanga lunga leo. Ia mionga mahanga mtanga lunga leo e fa atino ina io nga tasi mar tu la fono. O nga tasi mai ati ta wala tu. Pe laki mai la leo mai o il famsino. Ar ke le i ol vaenga ele imfainga tuli el mtanga luenga leo. Pe a fai fa mauti no le. O e suli ina vaenga i o le tu la fono la vito mtanga luenga. O no winga. E fai siki nga ingo leo. Ia. O mone e fa pe o e mai lo ia i se le expectation lo tilo ia i ole. Ia, mana tua sa vea. So o angai kausanga ngai ei. Na numera tasi ni usi le lang tusa. Ma se tasi o malo. I matanga luenga leo. E le fa ala tua. E le corrupt. Less corruption for it. Pe a fu le lang ato. A fika la ye. E te le le vaenga le mawalunga leo. E le matanga luenga leo isi la. Le to sanen se vea te nei pe le na tusa fo ile mo. O pelo na lua. Ma il fa so longo le langi less corrupted le police force on e ka mai ai Alum kwa fa ya simo ngam tanga ngare e se le ta wala ona e mana a mia fo ila e ma to la vai
I tono o le matanga luenga le Whaatuma wina. Whaakuma winga pena maununga. Ai le mawhai. Pe a whai ui nisio la ko lo whai awala wha ala ko lo na winga la. Samoa. Wha o ngala wa ia te tau e li poti ai winga e leo tutusa. Ma vaenga o le tū la whono. Ma le whaatino ina matanga luenga leo. E risi vaenga fwile le walanga e ieri mana tola tunu. E wakunga ki ai I le la pisipe di hei. E mautinoa e tali alo whanunga. A whai wakuai. Koe so ta intanga luenga leo. Po fea o iei lau whaasea na watu. Po fea o iei lau whaasea. Ia la atatu le taladoa inisi whaala putonga fo ia tunu uma la matanga luenga leo. O lea ua patino al taladoanga I le so. I le matanga luenga leo o New Zealand. Nia dama. Whaamau tinoa I fo ma whaalawi lo I fo I lau kalena ma so ia lea fo iei lau tau seminar le ma anga ia tue fo I ma telefoni ni te ua. Man tua o tato seminar lea e whai e le aso lima. O le aso lulu le la angfu nei. I le fiafi a mata I le afoilea. I le afole lima wakaunga di stala to tele. I ona mata lola I le a mai le afole lima si I pa I estain po le fiku le van. O le awa noa lea. E ma whai una I le stala ai. I o le awa noa fo I le whaatala tala noa ai. Nisi o vaenga I te fia maan malama I tutonu la mi ona mtanga luenga. Ia ma le whaata milonga fo le leo fuafuanga. Pe a whai leo wa fia vea o e maali mta mai tai leo. E whai ala le o I Carrington Road o I mana aper I le campus ala Unitec. Ia o tātou numera e mau ia te ole numera. Ara nafo, o lunga o tātou pinga te whailangi am tanga luenga leo le recruitment page e le Facebook. O lo ia ina se tasi o solo I lunga I ngoa ma le imidi. E whiona e whafso tai. O le aso to na iso so oi. Le aso vanu lea. E whaiara tātou suenga tustusi. Ma le suenga tamoe. Mo I lātou ua I loa ua iaileanga wa e fia avea ma leo leo. Mai e fia a waile le course le Unitec o le course lea. E se fulu ma le lua vai aso. Ai whai fua. Mai le afiafi e o le afiafi o la so fua. I au leo lo fetuna I le taimine o te lor tātou course leo la whai e le pō le aso lulu. Ma le pō le astofi. Mai le afo le lima po le ono le afiafi se I tau le iwa le afiafi. Se fulu lua vai aso. Lua aso le vai aso. E umangela o course. Su e kār suenga. Ia te au lava ia mātu o lo maua maritato por kalame le whewhini. O ka ko ke vave. I nisi o courses po nisi o aonga. Paua I o aonga e tolu. Leo lo lango inga en tanga luenga leo. O le MSL. Leo lo iman kau. Leo lo Faiva la so tanga por kalame. I tu ato tato falpasile iman kau le tato MSL. O lo ia e tausala ia fau. I fa pewhela o whainga luenga. O le tato ma mausa ya iki. O te wanga na o Aotearoa. Leo lo I mangele. O le si lea tato a onga o lo mawhaiona lango ina mga anu whatasi mamtanga luenga leo. O le to whine ya jana. I whapefo ia leo sa ya te whaliri. Ia, ma le Unitec la lea. E o I mana ope. Ia, o lo matu whafoina. O a umalusa ya Ryan. To whine ya Claudia. Ia malusa ya te whaliri. Lolo mato faia ia fufanga uma o tato por kalamele ono na wingala ia amoso taimi fio atu e pola salulu o la so to nai e faia le Mount Smart Stadium I le tato malai tu ufu le por malai la kapilo ngadua le malai te al malai le ku me malai kele ia mana tu o tato telefoni masa ni mawai o le o tasi o valu Faiva pe ai inisio vaenga e fiafsiningi ai o lo I inisio alo mafana o le tunu ia sa fai ma ave fu o le tunu I talongo le kapi e alu vai so fo ora le ka o long sua fa se ise ke a le uma so le la malanga lo ko li sifa le I le vai so fo a lo no vinga ka mai so se sia ma fai ona ave mali imta mai ta imtanga luenga le lo pa wale o le vaenga ia mai lo le singa ngo lua ma wala mantua e le vanga follow men tanga luenga leo o sa mo sa I lau permanent resident sa o le taimine nei a mau a lau resident visa wala va makuenga a makai lau process ioi o lau le sena na lua restricted o ai ingo restricted le po le sena na lua ia mau a lau le sena ronga kodu ai etele I alu le kulisi ia o le si vaenga
ia a fe ke lo ngai au sala ia mai se kilo in tanga luenga vetting ia fai le vetting o le sina vai ngai mo ila to fu le me se la vala so linga tu la fono ia tu lo fa fonga la tu fa la fa saina ma tu la fono fo ia matanga ia li mataba tai ia o le pomonia e le kadia a fe fo ni bainga o samuria oi besinga tono ainga ave pe tonu se isia ke ila tolo fa yer tato vetin po sia ke vetin va io mi si la vai o ila to fu ia sa mo fe o nga man tu la fono le o ye wa to ne le lima le no tau sanga talu na fatanga a fa pe fa kasinga ma mo o la e mo lo wa no o le tu la fono tuai o le 3 strike ia ma le si va nga sai mo o e fa kasi ave o nga fe o nga la ka vale cancel mai le fai al termine wa ma fai e fu mtanga luenga le o le ali ma umi le ali ma mau a koe ma wala ka mai i te tonu lava i o le fito sanga taluna e le toe taluna le toe ma o e felo i ona e ono ma wala no wano a ia te lava i su mai fio mai mai a tato ma fute le pola salulu mai le afo le lima le fiafi se ia pa ia le balu pola afo le balu pola lava le umi a kadi fisila le tunu ia ma le aso to na ile i Mount Smart mai le afol fitu ile tai au e fa atino le tato por kala ia tau lava ia mo alo mfana wa to tele alo mfana le nga fa u last year maria ko u markolisi le mautonu foi por an mena foi ba ile vano na tonu ba ile vano lo mo manatua o fufuanga fou le malo le ai e lima se lau leo no sa i le temine nei e dopo o ila le fa fongo mertato por kala me le si va ngol lima se lau a fio mai su mai mo le so sani mo o e fai no mai matua mai o lato a fio atu matu pe se ta o vanga le o le atu matu e fa fonga ma si la fo le polia ma tali ni se si o ngi sa ko ki pelo o ai ke o ko mo le ia fa mtalanga mo tu fa mount ia wa fo fa sa ni atu fa no ai pe no ta usa via o ngal wenga ni a tiro lava uira te tonga ngal wenga e se le tonga ngal wenga la matanga e mana tua e le vainga fo le e te amata pe limas fu mo ku ai uma e pe are ki kolis e te fa u lo allo lunga le fitsefu e te ulaia e te le la fo inisio fa manuanga la ba ngal wenga ai lo silo fa manuanga o le tu do matalifa no mo le tu no iso stemme mana mia malo papta ese le tele o le all ta fa so le yaso ele manatu le anga I fa pembre di fa pele tau mo le sa le tanga ngalwenga a o le la wa matango fi tele le fa fonga mai ta mamtina matua ya o ini matua o ale mimita mo le tulanga fo le o le fa maluino ainga ile aveo se tasio le fa nau ia mali malu o le malo o le stofi fo yo le vai so fo e pa u ia se aso fo yo le ave vesi ai fo il matanga luenga leo I solo te mo me fa pena il fa longa inda o le waitang ia leo o to fa fonga ia na lote mai tonu le parlemene ia le tau mawhainga o David Seymour o le act ina ia sui ato principles o le titi a waitang ia le foi la o tau whaatalitali I ni solo te ni winga pa a o le awhia le aso leo mana tua o le ngā ruenga lava ia mtanga luenga leo I le tato waitangi o le tausia lea o le file mo ele o atu mtanga luenga leo a meala o le a au piko kasi ina yu tatu tangata maoli ma le lautilo langolango pe au pito tasi le malo paua leo le vaenga mtanga luenga leo ia file mo pe ko ke finga upua ai awane I se soli ngatu la fono e fatinoina o le vaenga la leo lo atu mtanga luenga o ia o le uta pena fo mtanga luenga e feo lolo e fai numero mtanga luenga leo la fai malanga I o I le waitangi ia e ingisio nga ruenga fai mai aru ke ferwa I fa pe fai ia le ngara fam talanga le taua fo ile nga ruenga e ma fai no to feo e so so ne me sela bana vaenga o la bla fautuanga wala nga to sanga umala o lo ia fo ia te mali I tato o tu fai malanga fai malanga mai fai la to solo te pa la fo kwanga ia tato solo te e ma file mu mai
e kalia mana tua fo ia o lau a ia te tau o le whaali le o manatu public sociology soro ki ke ai whai mar fide mu a wala vaenga la vai loa i mtanga luenga leo wa matona na matia i sango le mu o le lau tele o na au ngai yoinga step in lo mtanga luenga leo whai se vaenga i pui pui e sango le mu o le lau tele a lunga luenga la vai mtanga luenga leo ni fiu wha pesis le fu o mai la wadi e au na manu le ai e watu mtanga luenga leo lo e tau si le file mu o le vaenga fo le pena o tu si le ke lo waitangi e kuku mamao men makanga luenga ku upele waitangi e ku upeta i tai o le malo mai la tau o lo i tonu fo o tātou tangata whanua mai la tau umala volo i tonu le vaenga le whai ala to fitu na inga mala tu tano ai kuku mau se ia vai kau ai le upu oi ia le ai ngiri mai o mungi na au mi au pena pawala le vaenga i se upu fa mata threatening la solia e ia le vano e lo kai na tanga lenga le o le vaenga pito sili le na tau o le lau tilo o se aso fo le tele na tuli mita i le mtanga lenga le wa le vano le e fei lo i mal lau tilo la tulu ia o le fo i inisio tato fata singa le lo mun mai Pacifica Festival Poly Fest e ngā nunu e mtanga lenga le lo ai se ha tau singa o file mu le tulu Nio. O mene o solo te ia mana tu fo e ile awala fa tanga i fa tula fono. Tali. Pa o tu sa vali industrial action and petitions and march o me umu fa pena. Ai le ko sa vali maka e me fa malamo ka vale kula wala. A fo pena oferta. Ke fai ro sur kula fono. Lo kolo ai sa vali ya o e ma fai lo sur ke. Ai ma sa mora lo papa du moro fane. Fai mai so lau sa keke, ma so papa ma sa vale. Pura ai la solo ke ar ke koro kanga i wala. Ona ole sa ngale mu ole lau tele. Ole mafuanga le ole au tel mtanga lunga le. Ya vi se mai le vai. Ya ola fa tu ngana va. Sur ke e mar fide mu. E se de ta wor vai. A mo uso foi tu fa fine le la fa sur ke. Se on sa fai pe maselof. Le solo te e matauti a lava le na fai le mau o Samoa. Gira. Ma o le solo te e fo na le sa vali o le file mbu. E le ima ni pisa o ma le ana na sa vali lava. Ia ma fai a la tu launga. Lea na fata i tai e le solo te e al tauti a lava mulmuli ane. Ale to ina mahat makandi. E inti ai lato fia tuto tasi fo i mai le. Solo te la na ta o la unga ma me fa pena. Au ko okula ia le trespass ka le pe akula be ka le pe angele me yang e mariskan ka la lo ile wana. E mana tua ono mo lia e fo in matanga luenga leo. Pe a fai wa se nga yo inga matanga luenga leo isi solo te o lo fai. Te le fo leva no la tunu e ave inisio fai tionga ave se complain ave se di poki. Wa ono la le fo matanga luenga leo pe a le ona fatino ino la tutu le no titilo tu nei lungo lo penga ta failangi o le na yini se o le fo ia le na molia fo le fa o lima fo se tasi e o tamaititi e na ua moa i kuri nga le so linga tu la fo e pe le winga la fam tela la nga molia nga yuso e mo ia fatino ino le o nga nwenga o le ana molia ona ua ia ile manatu ua le mafai ona munumuli I vaenga sa te ili mai nai de whainga o ngaru. A lona winga la. E whai whainga ku leo i e rumal whapsingo. Tā lo whai. Ba lo whaptik tine lau sunga tu manu wao. Leri sa tini. O le tā ua. O le tā te le plan le mele a te ua oso whapu se I mai lo mafu whau. Ono le recruitment process. O le a whai a ma o. Ma o tau ma whai e tū lei I le tunu ina ia. Ma o e whoi se fina ngalo o nai matua o no nofo matal no o la ele mela fa kama le la o mai la le kengi le la o mai la o nga le lo po fela nga I o what if I make my win no time don't waste your time it's time to start looking at a future career for le tilo mamau alo ma fa na o le tunu a fa o iro na singi longa lu o nga kingo fo mau te lei o alo ma whanau le ngofu sa mo le fia mo le vano le te mo. Te mine te we whao ngā I le vano. Mātua, a iei nisi o vae ngai te fia fisili
tauna fasili mai mtanga luenga. O lo iei nisi o tātou wā unga lo o whaia. Ele o lango ina mtanga luenga leo. Ele o ngāru lue whatasi mai mtanga luenga leo. Ona iei nisi o mafuanga. E kere i a vea lalo walo i se aonga. Tana no mua mai, i se si o i mātou. Ona o mātou maua leo, ona maua leo leo wanoa. Tātou ti tala noa ma fautua inai. Po o fea le vaenga e ono anu i eilo walo. Madia. I wha mo ki ngō leo la sa o la onga la. O la whatuanga. Alo ma whana uno o whaafonga ma te mini. Ma le lau telo la tunu. O le sori kūla whaonga ke whaiangi e a fia i kai au. Madia. O lona winga. I e whai tete tau lavao na e whai tete ni se soli ngā tūna whana te whatinu. O i teimi ba ale nei o le tausanga tupu wa e fo i leo o le tau sos o le malosi o talavou. Saule. O le vai teimi fo le nei e te nofo ai and ruin your whole life while you were young. Mena e tau o i tele o tātou fautuanga lo watu nei. Ona o le tele o nisi ngā luenga ma au nanga le lumanai. E whaalango i lo rap sheet. Ioi, po o lau o le lisi o soli tu la fono mo le whapena. O le a vea ma pāpu pui. E le ma whai ai o na ea ma au sia le mea. E ma o atu i ai o whaamubenga i se mea sa moe miti iai. Ia ono o le tātaimi. Tāua lunga mai e lau fionga. Ia, ma mai le tā telefoni e whaamanatu pēr i le atunu umanai mātua. Aso tāua nai le vai aso le aso lulu, le aso lima. O February. Ia, o ina i le Mount Smart Stadium. Asolulu. Asolima leo February i le afolo lima i le afiafi o Carrington Road i le campus o le Unitek. MIT. I le Unitek. Unitek. Ia, o le afiafi le fere tātou semina. I le asovalu le astorna i lea. Mai le afolo fitu le tai au. Mount Smart Stadium. Nā lea la whaia tātou su engai le aso lea. Mana tua tātou numero masani o le tas. E a whaile o ia i se whaamlawe whaafose o lo tupu le taimire nei. A lo e mana o mia sosani o mtanga luenga no le. O le tasi o lima. O le numero le ma whaione e vili ne tātou telefoni. E ma whaione e whaonga ina le tātou o penga te whailangi. Pe a whaile i se vanga te whili po tia mtanga luenga leo. Ai leos whaamlawe whaafose. O le orua tasi o valu Faiva. O le numero toa o nei maua i a se fisosani mo i sa mo i lau lavanga gana. Wha mamalama vaenga o le tūlafono. Wha mamalama ua i atitau. Au tātou mauna nea tunu. Mana tua i a tātou semina. Mana tua tātou whaile selection daily la whai vai aso lea. Ia, wea whanei tu la e whawhile e toi tātou tunu lo whafonga mai o lewai. Mai tau watole inisio la tunu o lo walau mai. Ia, whaftai whawano ino to lao po to moota. Ia, whapewhilo so ia Ryan. Ka aso i lau whai ia wangi uedea. Ia, malu so ia Sila. Alo Alo so ia Ryan. Ia, whamunu. Ia lea tui fufuanga re tātou tunu urenea fiafi whapele weekend. Ma wo se weekend fia se weekend saunga le mu o se weekend manu ia le lofo le tua tātou taupuleona le lofo le tua le verse fo fa mangana foi lau ona fa aftaisa vea mo le nei fiafi fa manu ia le tua so i fo Ia, le nā ua wha e tua sivi i a Faiva Mount Sinamba ngongo sina sa tof si ai le li titai e pe ona sa noa ma lau sa foi Faiva le li malu le malo le yaso le sunga atu manu vau ia siki asu a lo fa fonga leo e faile ta por kalame a wa mu fa solo ato ai maleleina fo le ai o vala au mai e winga e mata upul nei o le seminai le asululu ia fa pe fo le senga tusi ile asotona ia le amfaia ona fa ilo atu ia le numera al sunga tu manu ba ia e vala au ai mabuai sesi fa mamla maanga ina ia manino el tantu tonu ai mo le nei ta fa ma vai ele au foi pese le kalesi katoliko mai matu no i safotu Radio Samoa taslima e vatonu amo
Awane ifano ai olo uola. You tanu me a tunata tuai. Ya e feel my love nailon to. Ya e falla se lo to mama. Lo uola nga ia ma. Ia falla lo pena ngalo. I wanna if I lo unailo. Yaso o tau petu na ila pese ua uma ona pese ai polu ila pese o pese ai foi tutuila o se vai ngala le yo ia pese o forma tutuila o le ata pese atuai no Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Say mama, mama, oh. Mama, oh. Mama, oh. Auto tu moa mau pandaho. Utu kau pandalea. Na una tua kachi iko nimu. Con lua nimu ivulingi igoi. Au sui no go iko nimu igoi a undu. Rongona e dona no go sabangu hina. Sore dakini tangarare. Kopitu mogoe. Mi like when you kase. Sore dakini tangarare. Kopitu mogoe. Mi like when you kase. Oh my dear, remember me. New number low here. Try calling me. You blow aside me like suicide. Ducky without you, I'm darkness. Full village send me round with him you hide. Boss blow me to say for me, make him up mine. Ducky ni tangarare, take me far away. Oh me no sabe na. Sorry. Ducky ni tangarare, kopitu mogoe. Me like it when you can say sorry. Ducky ni tangarare, kopitu mogoe. Me like it when you can say.
mana mai o matangi I le tala fea veai E tata fo I liu a e popole I le ngalu fati Te omia e ta I le vai ngalu o me fai ngata I ngale fo e mata fea tu o le tata Ele mafai ona fa angaloina Me mafutanga mame asata uafaya Waiso leto maetali uwa moto No uwa uafa malofa afeta ilefa ata usala Tatilita ele pisi pisi fengata faiva otamani Fa avai boto olalo ola oso Finangalo efefe fo I ise tolane ilano miai Ole fala feta wina itatatele Anabaa Ele mafai ona fa angaloina Le mafutana mame asata uafaya Waiso leto maetali uwa moto Na uafa malofa afeta ilefa ata usala Tuma wilelele mande alofe fa amua mua Awale fa alomo ile pola motu maitua Tuma le malu sine tutuma sae Fola fola ye fusia mafa atasia ile alofa Ele mafai ona fa angaloina Le mafutana mame asata uafaya Waiso leto maetali uwa moto No uafa malofa afeta ilefa ata usala Ele mafai ona fa angaloina Le mafutanga mame asata uafaya Waiso leto maetali uwa moto No uafa malofa afeta ilefa ata usala Uafa malofa afeta ilefa ata usala Su whanga le te mai tai tala vau I nā vai tau Gina Simao o te mana tua lua se fulu mo tupu tau sanga ua tua nai. Sa au whaatala noi nai le te mai tai pese le ai whaato a se fulu tolu e tau sanga le matua o le te mai tai. A leo o toi tau atu lava I ai le pese lea. Ia le nā ua tau alunga atu ai foi. Ia ma le whaatala noanga. Ma le pola kalambe. Ia, o le tuli au pūpea fo I ta maamtina mātua o le tanu. Ia ma le to tele laba. O oe ma le tū la fono. Le fionga le li satini le sunga atu manu vau. Siki a siu. Ta ua tele. Tanoanga fo I le nei awa uli. Ia ma ua whailo ai fo I le fonga tia.
ia fuafuanga le mtanga luenga leo. Ia mole lato recruitment process le amanta ili le aso lulu o le vai aso fauma le itu lai lima se ia pa ia le itu lai valu. Wheroa ia I umalava ina I Mount Albert I le a onga a le tech, Unitech au kilani I Mount Albert le Carrington Unitech. Ai o tō mātua, awa noa le lei le nei, a whai o whao le tamba ma le teine, se furu valu tau sanga le matua. Ia pa o lua se furu fwoi lua se furu tasi lua furu lua, ai le o mautonu lava fwoi se career path, ia pa o se ngā wenga le a au aunai, ia mo le soi fuanga ato, ia. Ta ua ia na peo na whailo fwoi le sunga atu mo vau. O na o le le asu to nai, o le tu lai fitu I le afiafi, o le taiao. O Mount Smart Stadium, le aso valu le na le masina. Nga ila ia le I Mount Smart Stadium, ia le awhaia I la, ia le suenga tustusi, o le telefoni, o le lua, o le olua tasi vatasi o valu Faiva. Nubera na ale fionga le li satini, le sunga e tumanu vao, siki a siu, o le olu tasi vatasi o valu Faiva, wa aile manoa. This rare opportunity will never come around again, but it is a golden opportunity. O se manoa fa aulo. Ya, e moe miti e matua, ia mo whapena fo I, awa o le kemi, e usu staile taba malitene. I le fautuanga o tu I nā tu e mātua. Iai, mā o se ngā luenga whaamnuina, whaauuina, mā whaamamalu ai I a ainga, ai maise o le tautua e whai I tangata lautele, ia whapena fōi I luma o le atua. Ta ua le nā, toi whaafonga le telefoni lea, a le sunga e tumanu vao, le olu tasi vatasi o valu Faiva. O le atata ua tale peselea, ai se isa ili se amadoa. Ia, mawai se fsota inga ma le tamaitai o ati mai le tātou whale tā vale. Henderson Cars, mole atuai malo whaanga mo o ngā lei, ia ma le wha malo ma le wha aftai fōi I lau sunga le li satini, le sunga e tumanu vao, siki a siu. Ia, mole tene o nei mea mātungo whiolo au maia, e wha fonga I le atunu ia ma whapena fōi o la watu I pele lapta inga ma le tu o lalo yaso uma ma teimi uma. Ina ia tātou sawa vali le tu la fono ma tausia le tu la fono. Ai maise fōi mātua, ia lātou whautuanga e tu inātu e lātou whanau. I teimi o le maa ale o le soifua, tausanga maa ale o le tuputupua e o le tama ma le teine talavou, te leo whaasosonga, ia ma mea whaafifia, o nisi o wō le lei ma tangata e leo ni tangata le lei e wha a wō atu I ai tamaiti ma whapenau na sui e o lātou langona, sui a mio, sui me whai, soli le tu la fono e o atu I le taimi ua matua, ua manatu o le a whaise me le lei, po se ngā luenga, ai a ave loa o mo le vetting, police vetting. Ia e mai, ea, e matua whaatamala, matua wha le tonu, ia mamawa e soli tu la fono o le ātao fia. Ma tapuni ai le whaitutoa mo oe. La tātou woe tāle peselea, whatalo whatuai, ma whamalo atu, I tiute ma whaiwaro filimo le tunu una ua ngā ngaifo. I le nei fo I as whareile wa tāwa lunga I le telo ngā ruenga, ma lo whai le whaiva. E
Savali ile alangawa Malu utino sa ufa Pulunga ile pongisa Una ulaua fiunga Ele ima fai ele poli Uli ona tau fia Male malo sio ave ole lana ia suluia Lo una watu e momoli atu lo uanufa Ilona mautuia ua mama fai olo upolonga Ele ngalo lava le itula au tufia Le fitai ala mana a opa ue mafilia Ua le lilo ai ua faunga ngana ta upu matala Olo alofa na totongo ai o umarama Olo alofa na totongo ai o umarama Ua o iloa Ole ua luas fuma 5 minuta wa te ele tūlai lima ele tautua le nei mo oe le si ufongo Samoa le Radio Samoa. Se fulu lima iwa tolu a mo iau kilani mo le ia tau sa vea mo le tātou pora kalame masani o le asunga fua i le asfareile ina ua ngā e Faiva o Samoa i le nei fo i aso muri o ngā ruenga. Ai ngā futa mai loa ia ma le paanga tō tino le si ufongo Samoa ma le ngā Gagaifo Faiva le tumaita i ia ati ia foi ma fonga tau mori o le au whainga luenga ma le pūlenga a le tātou whale ta male le Henderson Cars whatalo whatu ati alo le soifua madria whaftai foi mo le avanoa wa whai eio na tātala tala ia au whafonga Samoa i lau tautua Ia malo sei fosa vea ia langi mafui e te oe fo i olo whapio ina Afoi nele sapo kalamele ni tu lau le aso ia malo sei fua malangi mama ia malo fo ile malo fo i nei aso ia va ia lava le mana ia me le tau ia le se timu le se la mana ia le mafana nei aso pa ia pele lu fa malanga le le tu ia te tato malo le ngalu ia malo fo mana ia le ia mea uma le fa malanga le se night tu tato officer ia e whapena lava whaftai le tua o lo o maduia ia le ngā luenga ia whapena fo ia u misi atu oe masalo ai sa whaisi pisi tele a le benta ua le nā ia sa e pisi e saini ia kun kalate fo ia nai o tātou tangata e malanga mamau mai ia mai lātou fo ia lo o alala ma papa au i lunga le ai tele i au kilani ia sauno ia o a mai ia le ngā ruenga ia a pēna iei nai tātou kon kalate fou o saidia le nei vai aso Ia o se reporte atu i le tatou whare tāwale sa vea ia o le pisi mahasani lava le Henderson Cars i aso uma ia o le seminei ia o le fitau i lava lo wala au man sapo kalami ia le fotoa uma ona saini ia konkarate fo ia le malu fela tino olo whapea ona o maulunga nei o kilani ia o taso a inga sa whapea ona malanga mea nei taia o meila loi i Hastings ma Napier ia la soe anga ia sulalo le miolo o au mawai ia o le sulanga lava nao le whaanga solonga le nao le process ia lo wha mua lava ia e o taso a inga ilunga nei i la lo ona i mamao la so ia e whaamua i lava le ia mo tato ainga ai e muli lava ia tātou le lunga nei o kilani ono tātou le lunga nei le lakta mai i le tato ofisa ia o loo ngalulue nisa le au whengaluenga e wha uma ia application for le malo le sunu sa whapea ona senina mai an nei le tai au ma nei le auli ia le lai wha uma o ia process o lato application ia ai le i uma ia ai le tapunia tato ofisa nei le tulai uno ia whapea hui la sa tai au
Ia la sa tai au ia o le fi whaatali ia a inga fu o mei lalo I Christchurch. Ia pe maua le to lima so o ono sa to a inga le malanga mai fu tai au me lalo Christchurch. Ia mai fu piki ala so ta vale ma fai ala so sign up. Ia tulanga la vena le pisma sani la va Henderson kas. Ia mo le se soani fu le malo la sunu o lo fa pe na fia maua ia ni sa foi. Ai me se ia ne ta so a inga foi a inga so tele a inga so la iti ia o va inga na lo fa pe ona nga e so le help for human society sa so fa taval ia o tulanga foi pe ona o ta ua I le tapo kalame o mavai asu ame mo le savea fa iloa e ta ua tele va inga ia o le benefiti ma le tangata le pensione e te o vai inga lava ele o malama tele le to tele io o le to tele lava o le anga I mai lava le officer io na ia so sa mama sina matua fo ile bo pensione ia o le anga sa o mai lava la so mana e apalai tava le la lola so ngo ia pe fai mai lava I tele le tupe a tele le income a oile maua le pensione po le benefici foi pe afe pe tele ova sumale afe io no requirements lava ta se o lava ile I requirements lo fa pe ona na au mai finance e mana o mia lava ta full time o sa sai nai sa support le application a le ta vale alu lava le ngo o ele benefici male tina mal ta mama tualia de pension o vai nga sa o na ta o tele ia loe le malu fo ila tinu o tele ia nga I mai I le officer e fai lau apalai ia o le lona solu o lo o fa manatu asu le malo le tinu ia o le fa alu lava ia maso promotion o masa vale e solu ia o le ua uma ia funsanga le management ia lo fa ilo mai ele fa umanga ia promotion sa vale e solu o e fa alu pe o no lo va ia pe le to tele o le malo le tinu o lo fa pe o na apalai nei le maso SUV o le maso SUV le fitino fo o le sa vale le alu lava temile o le alu lava temile ma sa vale le ia pe su la na o le wo fa alu ia le maso promotion ia fa ta se ma ma sa vale lo fe lo le ma SUV ia o no le o se taimi lava o na au vasule io a sailunga e no se fe le malo le tunu po ai sia apalai mai ai pe o ma sa vale na lo fe lo le ma le fa pe ona o le la a maso ona tu lunga sama apalai mai fu le malo tunu e fia mana o to SUV fo le lua fe lo lima ia e pe o vai na tawa mai na wo tawa sa via ia fo la fia le malo la tunu ia mo le fia apalai fu sa vale malo fa ta wo tele o le dau fa ilo fonga tia ile fa fonga bai le tunu ya tu sa pe e sa ultanga te malo si foi le te lo to lo le fingo le application ai e alu lava le ngo le tavale ilalo o oi ya ta u le na ta puri tato se te mi le ono i le fia filei le so tao ia ka koe fitau i vo ilungo le ia sa o le ia te filo ai fita ua tai au ia o te leilo pila le teimi o le tapo kalamila sa tai au ia o le la tapuni tato ofisa ni le ono ia sala tai au le iwa ia ona tapuni le tai au la stona e tapuni le lima ia fa penala sa e sala se fulu ia e tapuni le fa le afiafi malo fa tai ia fai te ua pa usa be ia ta ua mana ia lo fa manatu ia me se fo ile ta tua tusi ba le ta telefoni le se tongi e fa la lo pe ile tunu ia o ai lava o fia mana o miele se soani ia fia mo se sa posta vale foi ia lo molo ainga ia molo polo ainga foi so laiti ia vala au mai au o au neo ati ile numero o vale se lau fiti sasi pole maso Facebook page Henderson Cars ia
o manatua e o le mato o nganga e mai le iwa tai au se ia pa ia le sfutasi po e ma nava lava i le ofisa i le ono ia ai o lo ia i lava ia le ofisa o lo whapea ona whaingaruenga e tau le sfutasi le po ia so lava ia one i ngalo ia o a feite o fato a maualo taimi avanole taimi le po ia e fato a moe sanga fale whaingaruenga le taimi le i le sfutasi po ia po le maso address o le tasi iwa wha Cavendish Drive i papato e tēl mani pau i whatai lava sa vea mo le avanoa. Ia, malo whaftai mo le tā whilo inga, ia me se fo ia le tāli poti, mai le Henderson Casa, manuia ia lea whaitu lao tutoia, ia whapea fo i le whai malangatu i lungo le ala tele, na ia tau nuu mal manuia, tā whiloa i le asoa tai au, e whaasoi fuia, whaftai mo le tāli poti. Ia whaasoi fo sa vea, manuia la fiafia lo whaasu. Ia, lo whaatu whaftai. Le tautua le nā, ati mai le tātou Henderson Cars, e te maua le telefonia le se tongi o Valusalau, fitu tasi, ale o le nā anga i ai i le lātou tuatusi, le asoa tai o langa lala, e a kapungi, tasi iwa wha, tasi iwa wha Cavendish Drive, i Papatoetoi. Tātou woe, tāle pesele momori ei oe, i loutou ainga. I le manava o ngā ruenga, ia whapena fōi male Gagaifo Faiva le tunu. Whamalo atu i mātua, ia o le ua toe amatalia ia ngā ruenga fōi le whaiaonga, ia ai mai se fōi le alausu, e tapena le whanau, ia mō le anga i atu ia o onga. Watu le whamalo ma le whaftai, vasenga whaiaonga, so o se aonga, ia mai se lava o whaia onga Samoa lo whaafonga mai i le tautua mo oe ia ma le amatalia o a onga le whanau i le nei tausanga. Whawhiwhia mo oe tātou oe mo mori le nei oe i lau maonta ma le saunga le mō ia mai le au whaipese. Le sunga i alua i pou o malo puni ala wa a pe teru e au whafongia lava oe. Pesamai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Nga te tele siu fofonga Nga te tele siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa avava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tamale alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E loa lese mai E ofo ngia oe E loa mai E ofo ngia oe Lok matai
Ia lena, siu fonga mātungo fie, luai pau o malo, puri ala va a peteu, ia, e mamori ai, ia, le whaftai i le atua. I leo fongia o mea nā te whaia mo o e mā uma i tātou uma, o le ua tāwalunga ai ngā ruenga le nei fo i a safareire, ia, manga i atu le whai ungo le vai aso a te au, ia, ai momoli wha le iei, o e mele saunga le mo i maota malawa, i le a whiawhinei, whatalo whai lunga le tātou apia fōringa, Facebook page, ia whapea fōi mo le tātou YouTube channel, please, press the like button, share our program, and leave a comment for me to read tonight or whenever I am free. Atalo foi lo so keleni tuilangi Nansen, ia male tua fine ia Emma mai Australia, inosia fatumiti, soli ia whapea foi tu mai tae Marietta P. Amelia Whamoana, le whailau tusi o le tātou au tusi, Sina Leo, ia whapea foi i Rise, Romeo Tango, Loi Isaiah, talo whalava malo so i fumaruia, tūwhal tātou Porkalambe, David Vicesio, talo whalava malo so i fumaruia, o sua Palaisa, Federica, Nora Swalga watching you from Melbourne, ia whapea foi ia te mai tai o tu teimata la lupe, Sini Masina, me o le aso le ingu, ia mangai amu i o kou a Kilieta Whaavi, ia whapea foi ia o uso alesi, o wai alesi chain, ia po chin. John Petelo talo flava balole so i fumaduia, ia talo foi le tua fine ia a Fortino Josefa, Erolini, ia male uso ia vaisingano, ai maise le tātou tamā matua, le fionga ia masoe tauli Josefa, ia masio tau ainga, whamumoelo, maruia me oma, o sia atupai, whapea fo isi tia whamausili, ia ma tipa, talofa tipa ma alai sea, whalafi, alole soi fo maruia, whaftaile ma futa mai, o sisa, talofa oile, o sia atupai, talofa sia, marole soi fo maruia, le uso ia lui kunwaiu, ia ma fetu tasi fanga le misa. O le numera leo level au mai ei tangata, o le sunga leli satini, ia tumarumao siki a siu, ia whapea fo i fuafanga o le au o iai ia le recruitment a leo. I le vai a sofou le aso lulu, o lua tasi iwa tasi, o valu Faiva, toi whafonga o lua tasi iwa tasi, o valu Faiva, a vanoa wha auro le nā, ia mo le tupulanga tala vau a tātou. Ia le o mana o mia, ia li i mantamai tai leo. Mo leisi paia inga, ia ma le Academy, the Police Academy of New Zealand, Police Academy, ia ai o le tāua le nā, o le maua le amanoa. Maua le amanoa, tele mena tutupu le nei vai aso. E le ngata i mea o tula i mai le tātou malo, ngase o malo, e ui ana whapea o lo i ai le file mu le teimi le nei, ia mo na o sina vai teimi. Ai lo utali tonunga, e te le ngā ruenga e te tau na whatino. A wai le mawhai ona tātou wō ai pēr whapea. Ma whaasa pasui ai pēr whapea. E le pulea e se vaenga to i titi a minority rules the majority of the Parliament of Samoa. That's why foi, o le mea tau, o na tilo i ai te tai, ia manisi foi vaenga, e meise le sunga e lauli, ia male lantou foi whautou tanga. Ia a o se whato whala inga foi le fionga, e le fonga fitalai, ia te au lawa i au te le tua ia le fonga fitalai, ia na whai unga ua whatino. Wa uma o na whata oto le folosanga le fionga le fonga fitalai. Ma ai, o lo o iai, isi au wala e mawhai ai, e au tau o na ratu, ea ma whata unu,
I fafo atu le palemene, o le upumori lai au mai le fionga le fongafitalai, o le nale iai le tulafono. O lo iai le whaamsinonga that translates and interprets Article 141 o le tulafono whawai o le teuteunga tulafono o palota, whainga palota. Lua afe sfulmalipa na whaia I le vai teimi o tuile epa. Ia mawha mamalu ina iloa ina ia tau fia le whemau mo wai o pati. Ia masawa wali ese o lātou tangata. Ma o tutu taito tasi. Pea nga I fo I isi pati whau whai. Sorry wefa. Manino le lei. Mai o te tonu foi. O se whateita inga le o whai e le fionga le fongta lai. Tai pei ala me maali e fore na whai. Le la whai e pilako. Mai sa whanga whale li mo pilako. Ia pasi lo le polo anga I le whamsidong. Pasi le wawa e pilako le polo anga I tangata. Whai lo I tangata ma le whamsidong o Yesu. Karo whai. Ia le mea le nao le ta oto I le teimi le nei. Ai, au te whietala noa le mata upu lea. Ona o lona tā ua tene. E wholinga mai ai. Mai, o le wa ai a lea le atau o savea. My personal opinion about this, and somebody from the outside looking into the issue. Therefore, ringa mai ai. I le pūlea lea o se vaenga la iti o le pare mene mamalu o Samoa. Ma le tula fono o se lau whās fulmaltas. E o mai ai ia le langona I a tea. Pe ana saundoa le fionga I le whongftalai. E le au maia ni mea whapati e lo te tono lana pare mene. Ma o le ana fo le nao le na te tu ina tuai le amanoa. I pati whaapwhai. A mese ale vaenga leo o le to lua se fulua la uli ma leisi vaenga leo le fast. Leanga o I la tau lea na whaate a ia le la vaenga I le lai tu leo lo iai ma le fionga te maitai pandemia. E le iala se me le ngailo mātou vā anonofu ma I la tau o whaia le whiwhiringa la tau te o e langolango ina al tumai tai pandemia. Ei se mea e to e sea o le tātou vānu nofo ma le vāle lei o lau tau whiwhiringa. Tau te manui ai o lau tau whiwhiringa. Sa whaia ma lou tau loto malie ma māwhau I ai. O le whiwhiringa fo I a tangata I. E le teita inga lauli. Lea fo I wa māli lie uma I ai. Ai I le whaawasenga ina lao le tula whono malona whaawai. E te tau ai, ona o pea I le whaamsinonga. Wai le mwhai una tātou woa I a pongi sā whapenei. Wa o tonu fo I leo pongi sā I ai le silisila al te maitai paramia ma le lai tū. A o lo o nofo fasili tangata. O a whea e whai eise tali I le mata upulea. O a whea e o ai I le matafa ioi le whaamsinonga. La tau te au mai ai le sao le mata upulea. Ua tau si ai le vāle lei ma le tau mawhai e whaafile mū le mata upu. Ai le o le lei le vāba ai ma le sila tangata. Lau tele. Whapena fōi I le tilo atu o tangata I whafo, ma mālo mai whafo. I le tuai ngā mea lea o whai le teimile nei. It has set a president to rule like this, where the minority rules the majority of the parliament of the House of Samoa. Ele tau ona tu whau I whapea, ma tātia I whapea, ma tā upu. Nā o le ulangia ai o le temokalasi a Samoa, ma ulangia ai o tātou te tai,
a o whea o iai lo ia o lo whautuaina. Vaenga whauwhai. What is your legal advice and legal remedy to sort this out? Yeah. O le mea sa o le na. Ua tātou tau sisi ai i le vale lei, ma le file mu, e whōringa mai ai o se mea sa. O le mea le lei, aile o le mea sa o le na. La le mea whai. O moe ngā awhanga, ma manatu nā e whaafonga i ai i lātou. O tai o le tātou o tunu. Po le a le mea o le a whai. Where to from here? What is next? What is the next step? La le isi fola o le a o i ai le tunu. Ai le whaatu sa meme ai pēr whapea le pale mene. Tausi le vale lei ma le file mu. O le mea le lei. Ai le o le mea sa o le na. La le mea sa. O e tala tala le whaavae ma le tula fono o whaamsinonga o whainga panota. Malona vaenga se lau fast full ma le tas. O na umai le o le pisa. O le mea le naita o le rule of law. O tau napo i le vale lei ma le file mu. Ai whaatua na i ai ma whaasavali i le ala. Le ala o le tula fono. The rule of law. E leo no pese atu. Walanga o le pese ale no to pese ai. E leo tato pese a whapena. So here we are, asking back that question. Where to from here? Where's the rule of law? Ai ao o ina toif siringi o le mafuango nei mea. Ma le tangata o lo masalumbia. Wa laiura fe vai i langona o tangata. Le tangata na lau manu i ai. Le maliu ai sola. O le ali i televou ia tu au. O na oti e fo ila ia lea mafsiringia le naupu. Where is the infamous statement, no one is above the law? Ele ai seisi e lungatu le tulafono. Le wa fai bai e Donald Trump le whateita inga siri o na matautia. Oti ai nā le rule of law. Oti ai nā ma le upu, no one is above the law. Eo. Whape nā ma le tulanga lea ua taunu ui ai. Ia le malo tele o Amerika i stemi tātou papai fo i ai ma tātou talanoa ma whaasoa ai i le tūlanga ma tautia o le tāu fia o le fitu se lau piliona tā la. O le tupe ua uma ona approve pe whaatanga ina mai lalo le tūla fono. E le mauta o le konkaletsi. The House of Congress have already approved by law and allocated $700 billion. Ina ia whaasoa i le tamau a inga o le atanu. And now Donald Trump has tried to shut down the federal government. E tā ua mea nā. Leanga ia a fia e fōi le tamau a inga o New Zealand, a mese a tumotu o le Pasifika. I mea umalawa iau. O whaatulanga mai e Donald Trump. Fua i lātou tāpenanga mamao lena whaingoino le Project 2025. O le asua nafi lea sa whai i le whono o le whaafale o le vaenga whaafai o le HRPP po i lātou e puipuia i a tau o tangata. Na sau noa ai ma tau tino le solo a le tamaloa, le sunga e atu le epa. Se ilele, malia le ngoi.
le mea sa o pese atu ai lava, i le teimi a o le a ngā i le whainga panota. Eo. Sau no tu lepa. Lea wala tau malama mala tau lo le lei. O le tala le atau o severe na whai atu. Talo whai. Le ai seisi na mawhau alofa ina ia whaasawina ma whaamamaluina le ngō le pati HRPP. Le ai fo i ni sui na mawhau e whaasawina le toina le sunga ya tulepa. O le mea na tulai mai. I lea i tu malo, ma lea i tu malo, e tai toa wha, tai toa lima, tai toa ono, sui o le HRPP. I to tonu o le tu malo e tasi. Sui tau wā. Whaafsanga i pēna o se tasi le sui o le whaatua i le atua Samoa o tasi. Le walala na tala e tule. Na matuale au ngai lava le lato campaign. Ma le whaupunga o le whaatosina. E tau tala ngaluenga. Ia tau tala whawhenga luenga. O mea lava nā le malo e tauna whai, tauna le leile sua vai, le leile le tise, le lei awala, le ta mau a inga, pa le tau o loa. Mea umana e le whapea se option ale malo, po so se whainga malo lava. O lato ngā luenga le nā. It's a must. No, it's not like whether you agree with us or not, or whether we should do it or not. No, it was a must. It's in the plan of the government to do these things. Infrastructure, electricity, clean water, transportation, land and transport. E le tise, sua vai, awala tele, awala lau papa. Mauta mawhale, ofisa o le malo. Mea umana e tau na whai le malo. Ai leo le whapea mai. E, awala wa mate ia le tupua. Vai teimi umo o whainga palota. E tu uanga ruenga ale HRPP se i. La lata le whainga palota. Whato a nga ile ia e tatala ile teimi ale na e tasi le wa alatua ia ma le whato sina. It didn't work the last time. And it won't work the next time. Fiusto ina e whai atu, iana sui whai pule ia na tāma moe. O e tala noa. O e tala noa ma whaasoa i loutou vānu nofo. O tau nai sui tō whālo ta moe lea i tū malo. O tau e tō lima pe tō ono lo tāma mo e lesi i tu malo mai le pāti e tasi, HRPP. You can easily see from miles away. It changes the attitude of the voters, the people. We've seen that, ai ko ngā pāki vāli a whapea, e o mai e ko ongo, e mai e ka uwā, ai kasi le sui o le whātua le atua sa mo e kasi. It says a statement right there. And what does that define? E tau mai ai. Le fia o mo sui nei au noa mo le lātou soala pulenga. Sa wia oe, whaistati o. No fo oe, mai sau lūs furu awhera e rea si se whalpui i ngā mea. Mi se ka wali fōunga lu ke wherwa ia o malolo. Ai alu oi le paia inga le nei, la watu uma le langolango sua i ate oi. Ia maa fau i le tala sto ina. Malolai atu ai, matoso whaatata i le awala, le ngō le pāti malosi wa whaasfulu tausanga o tūlai mai. Le hero PP. Nobody cared about that. Nobody cared about Tulepa. Nobody cared about what HRPP stands for. Nobody. What did they care about? Leale mea na kea i tangata mapopole i ai. Mama na o ale tangata lato. It was an individual cut.
me, mine, and me again. Tia tamo e mana o le tofi e le kea pe whai ina po lea, e le pole atu le epa mo lana whautuanga, le po pole i le winga ma le tā ua o le pāti whauwhai. So you see where I'm getting at? Nama tua sau no le lei atu le epa mai o to a tele o tau o lo malama lama mai le fia tau sanga sa o tala noa tua iau le whaia le whainga palota le nao lua fe los whamratas. Exactly what I said. So what was the outcome? Nā le tau du unga o ia mea. Nama tua fumfa a tō le mea. Whaia ina. Toi lalo. Aisea. E le ba lea tangata palota. E le tau tau i nātu tangata palota po a ni folfolanga. Mani polo misi. Ale whātua tua e le tua sa mo o tas. Tasi al tiutilu tangata. Whā tangata e ropipi. Sui tau wā. Tasi le tangata. O le whātua tua e le tua sa mo o tasi. It only makes sense. Nā me o tō mai tō tele e whapena. Nea la o sao noa le sunga tu epa. E le te tau o na toi tupu se mea whapena. A tasi ale sui ta mo ole na. Tasi fo le sui leo. Nai tū me le whatutua i le tua sa mo o tas. Nai mea nā no tango te tai ai. Like I said this all along before the election. Ia se tātou mata i tū la. Ma vāma ai le le i ai. O le teimi le nei. E te lelo tali tununga. O le lau whai ua māsai. E mo i le toi mwhai ona whono o le lau whai. Ai o te tali tonu i le mana o le tua. E toi tanga i ei ma sila te ta i nei le fionga le sa whapito, whapena le sunga le lauri le mali e toa. Popole le nā mea o le whatea manisi mea. O mai tātou whono le upenga lea. Alo lofa i le tunu. O e sa muli tai ma sa vavali. La ina timu ia le ala. Le afu lilingi ma lo lato ma au. Ile alo lofa. Ile whaatua tua ile atua sa mo o tas. Tasi a lava lau tiltilo le mele. Na iai e sa tangata. Na tilo lo loto ile mata upu. O a nganga o tangata pa lota male a inga whaatua tua ile atua sa mo o tas. Male malepe lo lato loto I fale, ai a le loto nuti momoia. Has there ever been anybody to reconsider the hearts, the feelings, the emotions of FAR supporters all over the world, not just in Samoa? New Zealand, Australia, Hawaii, the 50 states of the big USA, Alaska. Have they done justice to this family? The answer is no. Dale fam sinonga le o faye. I tangata ole a inga o le whātua tua I le atua sa mo o tasi ma le nloto o momoia. Helena. Pea o nau whai atu se whāteita inga. Lata mai ma le whaingofi. The breakdown
of the relationship between a man and a woman, a husband and a wife, with so many children. Where was the spirit of reconsideration and reconciliation? 2 words. Reconsider, toe tō manatu, ma toe whetūtu nai, te iwa aiane, and reconciliation. Lale me o le mawhai ei ona tau mai whatasi. Tilo i le whanau na le tilo e inga whatutu le tō Samoa tasi. Talo whai. Why can't we reconcile? Tue wha mau popo mai. Wha mangalo so se se. O te wha mangalo atu fo i atu oi. Le tua whawhine politina o le ainga. Mai lori ma sa so kisi. Mai lori ma. Wow. Ala me ya. Kango pu e moi. Pu e moi. Mai sa fusi. Ya fusi ma. Ke fiu e koe alu koa fusi ma. Solo i foi lalo fusi ma vai ma kuri. It may be funny, but I'm putting these words into the context of a comparison, a metaphoric comparison of a marriage breakdown, and nobody is humble enough to reconcile. Because why? Of the consideration of the eyes of these children looking at us. O ta ua le ua whaia le whaiunga. Oi la! Tangata i ua whaia i le whaiunga le ungari. Wheme mea i. Le tunu u atoa. Sunga la auli le mani toa, ma lau fionga le tamaitai. Pāne mia. Samoa le nā. O au lua whanau. E tu uai whapene i wheme mea i ma le mautonu. O le mawhai le nganga o le tua. Se tia i nā mea. Ngā whakea mai au i whakea kua lesi, whakea kua lesi. Tuli e lesi. Wala vai ngā mea, fiu e kurika kau ke leo i pāngeka, ma o le masinga, ma o le lama. Tātou te ola i le lalo langi nei, o le lalo langi o mele lei, ma mea le anga uma. O le lalo langi o le natura o tangata, o le whai mea masei, ai toi wha le lei. A whawhea la o na tātou no nofo, ma la lafo i le atua mea oma. Ale sila mai le tua. Kalo o mai pelo na nganga ya so uma mataimi uma. E fe so swani ma musu ya i tātou. Deep down inside, the greatest gift ever was the absence of God and sending his Holy Ghost to the world. Mena leni whaiatu. Leta talno lalulangi o kameo ka ngaka leanga ma ki a polo ma meo whapena. E whesoa ina i tātou. Awa tātou māsani e fo i le ola ma le lalulangi. Ma mea leanga le lalulangi whai. O le tangi le nā le pumata. Toe whetūtu na i le tō whāma le whautautanga. And I'm not just speaking to you by myself. Olo outala noa atu e whai masui. Ma whafonga tau mo moli. O sa moa i lona atoanga. Ai misi le ainga whatua tua i le atua sa mo otasi. Sa pele i o lato loto manganga. Le tūla i mai o le whainga malo. Ia le na.
mamoli tu ai e tu uyo tu au tafa. Feo o iei le upu le nā, o lalo ai sa ili ai malo. A wale mawhai ona sa ili malo, o loi whamsinonga. Options nā wa watu. O loi whamsinonga, say spela mai e whamsinonga. The protector of our constitution and our democracy. Honi toi whaia nisi whai unga pōngi sā, ma le tā waso. Polo e whao ngā, the rule of law. Ewa, motu ngā whana. Ina ia, a vea o se vai mā lū, e toe tepa iai, ma toe sa saa ele whao. Ma tātou maua ile nganga o le loto whamangalo. I tonu lava o le ainga whatua tua, i le tua Samoa tasi, e ta wala mai i ate o tau o tai mai o lo tutu i matangi olo. E mka koko we. Leo o tau a vea nei le se ma mea sili o na mamafa. Le tama inseti. Ele atoa ni ona kalama e mamafa ai le se 10 kilo le aisa nale na maua le wafu. Toi mamafa ai lua sefulu ma le lua kalama le pepa maluana nale le na maua i foi ananafi. Tau si sila iei. Mele mamafa kuo ngā mea ma le neita mai mea kama i inseti o le se. E matau tia. E la ato le lua vai aso talu na sola le spangotal na e swafai ala wititi. Si tama isa mo lava. Sua i te i la inga le taipe le o alu pona ua la fie kai. Wa vai songa fale mau ui kai. So e fata pitu. Ali ma fai pule, ma pulenga anu umai tu malo. Nal me wale mau ai ngaka ngaka mkau kia fo la mbiol na nata. Ile matal noanga male fionga le satini tu mon vau siki asu. No musuai lava o te sidi ai e winga i le matanga luenga leo. Ona e tuma oti fo le tatou matanga luenga. Ai sa o manatu e vavane mai ma ba ili mai. Lana tō whā e winga le mata upu sa utale noa to e nafi. Mao le winga le upu lea. Pe wale i o e le taimi e tau ai o na tā pena le lei. Ma koleni wha le lei se Special Arms Squad. Pe o iai foi. Ai pe wha pe i o na wha o ngā i taimi o ngā i o i ngā leo leo. Police operations and police raids. O e ini o lātou ofu whaola fo leo bullet-proof vests or jackets, boots, pistols, snipers. Ioi, a anu leo sapa inga leo leo. A walewa o na ta oto le tangata whaapitoa ma le purusila i lunga se mea mapue pue. E tilo mai i lalo mawati a toa ngā ioi ngā tangata i lela ao leo leo as wha. Ana mele tupula i mai. E otu o lewa na tāpena mai tangata lei o. Tangata sori tula whono. Ma tangata o le masalomia. Lea ngā i atu i ai leo leo. Ai le i lo foi. E iai le matenga ma le masalonga. Wa mua i loa le tangata sori tula whono. Lea la o atu leo leo. Ai sea. E iai le line of communication o le misi i.
Po ai fo i se aitu. Ma se nganga leanga o mua longo ina o. E o atu wa leva na tā pena mai tangata na. Au ame o atu ma leo leo. E o atu na o lato tonika. O le peni ma le pepa. E wha pe fea. O na maua le saunga le mua leo leo. I le taimi o tu inga o sa ingai. When you knew very well the intel and the intelligence is that you knew the suspect is armed and danger. Lean tō loa na whasioti mua e kangaka lisi kangaka. Whawhiwhea la no tō le loa mana malamba. O lae tango a upenga le tangata. Leo mua le ngoki e lisi kangaka. Toi whasioti ma lisi tangata. Aile i o tā pena lava. Tā lo whai. Te ole o whai tuina lau tō ngā ruenga. Ai o lo tu o lalo atu lea. Le minsta o leo. Lau fionga i le komisina. Talenga o pāu. Pe ua le yo o le taimi e tau en loa na whao. Penga tātou leo. Ko leni whaapitoa. Ma whai whaapitoa o lātou la ei. As a special armed force. A special squad. Awa ana whao ngāla la snaipa le ilunga. E mi noi ifo le tangata lai o au wāti le pulu. Se meo le tino vātu le whaafonga le tunu. Pui puinga o leo leo. Pui puinga o li malu o le malo. Ia leo, o matafo le mali o lesta. Sola le si pangotale ingo ya la wititi. Ele ia o mea se tala pe to e maua fea. O fiu fo e vala au ia. Le tūlanga o le pūlenga mamalu o lim fai pūle. A o a inga fo i la tau te ilo le lei lava. Harboring a fugitive is a crime. O lo whaalafi ina o se tangata lo msalumia i le solitu la fono po le fasio tangata po le ngoi po le tosteine po le alava tu lo whaafonga le tino. It is a crime. Yo. Nā o ni motu ngā awha e ta oto atu. I le tātou malo. Ai mese le matanga ruenga. Na paulea wai le eise ami a Samoa. Le eise fita ma se milikeri a Samoa. Le eise Navy. Nā o tātou sailor. Ai le wha a upenga ina foi. Ali i malu o le malo o matamaitai. So it's about time to step up and react to what is happening to our beloved country. Le tau nuu mai o aisa. Le tau nuu mai o aisa I tutonu o le atunu. Mai I lau mawhauwhau. Nā wa ulapa ia. I le telefoi o cases o te whaitau wai. A meise o le vaenga lea o le au su o le drugs squad a New Zealand, Australia. DEA. Drug Enforcement Agency or agent. Mata mwhaitau I metotia tangata nei. A sau se wha momoli. Walongo mai lea le tiute leo. Po le special squad lea. Ele mua whaalau I loa ina leo le matau.
pau ale mea, o le a whaata oto, le lato fuafuanga, pe whaingoa, Operation what? A, B, C, D. Ia le nā, po o le awha pe o le mea lana sau mai Amerika, lena talitonu nei o le container na sau mai Amerika. Operation USA, a le nā whaanga o le port, po Fairbairn sa wai, po California, Operation California. Mea la wapea, a te whai tau manino mai e alele i ai. These are real operations. E le tai, babe pue, e leo tangata ia. E whaatalitali au uma o na whaatulanga surveillance, operations, o ai e tau muri tangata le. E whaatalitali po o ai o mai, e avatu le whaamomori lea, po le container lea. Lātou te le vave pue ai i nā, pe lātou te whaalawi loa ina foi. Te loa lava lai, sa solo ia tanga ruenga leo, male tiu te le mtaupu leo. Ai tofi le tangata nā te tau muri ai. Lātou te le pu ea i le teimi mua, ni tangata po o si tangata e sau avatu le afifi leo drugs, ia po o le aisa, po le methamphetamine, po o le cocaine, po le ala. Po le maluana po lea. E alu se vai aso po se lua vai aso. O whaia pēr le nā operation o le tau mulimule e o le tangata. Ta pu e ata. Mea va ai. Surveillance cameras. Awa foi o le talitonunga. O le taunu umai mo le teimi mua o le whaamomoli lea. O tangata ia e o mai e avatu mea. Ele e ona ia e tangata le afifi leo. Ele o tangata ia e mana na o iai leo. E tau murimuri e i lavala i lea po o le vaiaso atoa, lua vaiaso, o iu atu sape toso ai whapenare taimi, e tau murimuri ai ia. O tangata tonu e te tau o na murimuri i ai leo. O tangata e tau nu wailu atu, e o i lima o leisi tangata. Mai leisi tangata, o na whaatoa o la ia le e leisi tangata. Pe tolu i le whaatangata ese e o iai le afifi. Ai lo na lima loa, tau nu ulo le sifi. Tangata tonu lea, e ona ia, ma ta tau o na tau nu uma iai le afifi lea. O maua maila. Le ua maua lesi tangata lea na otu e mai. O lesi vai aso, o iloe leo, la ui o i fea. E le pisa leo, mai le tau fia, le wha mau uma lava, wha mau nei. Whoever laid his hands on this drug or this parcel, they are all implicated. Ai sea, o le lato wa fianga, ma lato sotanga. And then it finally gets to its destination. The final destination is the big boss. E o tula limo big boss. La fu ito tele tangata la ye o. Wawa ai lai le to a tele o tangata e maua. I le taimi e tasi. Wana po e mai al big boss lo na. A mata loa. Wa lera o tau o le tangata au tū. O le sifi lea, o le tangata au tū. O nei le mea, au isi tangata e papa i e mea. Se le e meo foot soldiers. Yo tangata ta whao fo lele ma le ea o ngā o tangata e whaiawhi au o le big boss lai ngofo mai o. A watu le isi tangata e whapena al wha solonga mai o le malo si anga e tu o le isi tangata se yo o lava i se tamai titi whaatau waa. Wa tuli alu e mai le pasol la. That operation takes time and it takes patience, consuming. But it will turn out to be very important, detrimental, and crucial in the end of the operation.
E le na o tamai titi la le na alu mai. E se whaatonunga le na avi ai, alu I tuap, po le mamau se mea na alu e mamori ai. Ale amulu muri ale o leo. Ngwan tau nu o I tua, ia toi ave I fola I le vaa. Ave sa ba. Te lo whao e ini mea na wane, tu I ngā tai fo lele I sista ngata. Ia, mamori, e whapena le whaingole mea. When I read these real police operations on real crime, organized crime, it is amazing. We ain't nai fo I lo ma fa matatou I mea. Whapea, tau te leo tu lopu e mai nei. E aluan masina nei. O tātou ta mimilo po ai la ta mautu o lea ta lea. Awa tango e wavet po e mai tangata ia lea no atu e mai ia le mea. Nā o tō tolu. Ai, mere small potatoes. O lele ia o le mea o I tangata ia o sifi ia ma. Io, o le tala sa o le nā. I la o experience na I le whaitau ma sua I le telo cases, murder cases, drug trafficking, human trafficking, weapon trafficking, mea tau tangata. Whaatau tangata e mantua wal tasi nā sori tu la whono ma tau tia lau e nei. Wale whaatau ni whana au whaatau tangata. Whaatau ta maiti, whaatau tō tonga, whaatau whawhine ma ta maitai. Ioe. Whemori ta iai. Trafficking humans is one of the huge exploitation of men and women, children nowadays. No vai lei. Pe al fa kongor ka mai ma mo fo le male oki. Ka ngu mo ia kia u ele. Ele ma mo le po le oki. Ele le oki a. E ile me ka unga avele oki a ingiang mukia mangiang me whapanga ka unkula e lisi di inga ia. E whape nā ele whaso so ino tupe ele lea. Money laundering until it is legitimate by buying huge businesses and real estate. Ele ngatai. O le wape pu e lau tangata I leo te whatu e nei. E le umai I le matau. E pu e ai I, taua e ai I e tangata ia, ua nao o I la tau lava ia. A lae matua mawhana whana le palani keke. O le sifi e te tau no o I ai le mea. Mea la le tu lai mai. A o le paso lea pa o le afifi le I li motomaiti nei. Ai le o le sifi. E whaatonu mai le sifi, isi foot soldiers. Le whaasolo mai le pūrenga le saulalo. Wa ise whana e pomu isi si o lauri inga lengo e mire mei o. Ia oti le nā tangata. Aisea, wa le tau nuu. Le afifi. I lona taunu unga au tū ma le tangata o loo au tū iei le ata. Oti ai I ma le mata upu, ma le su enga leo leo. Whawhare pui tangata I tōtolu. Ma le manatu wa umai fo I ma le mata upu. Ai leilo, ele I o olu. Le afifi I tangata e te tau na o iei le su enga. And surveillance of the operation. La tātou wō. Ma mai foi. Ia, and mai se foi o tātou whasisilanga whapisnisi e tāua. Ia, ma momori atu ai foi. Ia le whamalo. Whai le Faiva ia tau. O le pa ia maulunga o le atunu. E na ua ngā Gagaifo Faiva Samoa
i le tautua le a tau sa vea, Male Radio Samoa, lima i watolu a mo i Aukilani. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisi le Omega Ka. Jalo whanawhau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa. Waule nei o kasu ti alu, awal sui al ngila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Fianga sufi filoi ole manavo ngā luenga ma le Gagaifo Faiva o Samoa le nei po i as Pareile ole aso tolu se fulu ma le tasi o Januari. Tātou te whaamawai atu iai, whawheidoa i le aso mua Februari i le aso antaiao. Ia, ngā solo atu ai i aso fo i ole nei mai aso ma le mai aso fau aso ono o Februari. Te ole si fo i tātou aso malo lone nā. Ia wa fo i ole aso le whailunga i nai e tangata whenua le tā ua tele o le sainia o le whengainga o le te iriti o Waitangi. Le tele o tausanga ua mawai. Ia, ono o mai leo la utala doa
Ile mata upu lea David Seymour lea o lo mana o ai le act ina ia matua I sui atoa principles matula fono. O le te tiriti o Waitangi. Ina ia soloia le te iriti o Waitangi, or the Treaty of Waitangi. A ia whaia se tūla whono e tasi e langu tasia o mai tangata. Le ala nā, le o tō whaafonga mai nei, tō titi fo I ma lepe le tā whatolu lea, o le malo so whaatasi o leo lo te ia nei, le national-led coalition with Winston Peters of New Zealand First, and also David Seymour of the ACT Party. Lau tō si sila fo la ia ni solo te o le alu I le vai aso lea. Le wa umona misa ma whela fua I tono le mautafona ma le palemene. Matua le fia e sui o le parti o te Maori Party. Whapena fo I ma le leipa, le green, la tō te le lango ina I sto ina o David Seymour malana pidi lea lo tau whaofi nei. Ina ia aua nei toe iai se tūla whono le Treaty of Waitangi. How can you do that? It's simply saying erase the whole history and the whole Treaty of Waitangi. Aua nei toe iai se aso malolo le asono o Februari. I le vai aso lea. Te tonu mai, ai longa o David Seymour le lo. Nanga o le wa au umatangata Māori matangata whenua. Mana whenua, nanga tira. Ta whewhe, tālu si au nei tupu se mea. Ioti mai se tangata I le lo. Awa e arua fo I le ula vale o Samoa. E re tai tusa ma toto o le au fio la vale a Māori. Fa Māori na tau a fo I o la tau lima. E le ini whana mani mea whapena. Ma le lātou tau tinonga le nā. To the last man standing. O le Māori muri a e toi. O le Māori a le nā e whai ele tau. Tātou mawhau I ai tātou. Ma mea o lo tu lai mai nei le mano tele o Amerika. O le fu la vele ngo Samoa. I lalo le lisia Donald Trump ma le immigration po le ICE. O le immigration and customs enforcement. Le fu iei le lisi. La vea ai Samoa o Tonga, Fiti, Tuvalu. Maisia tumoto o le Pasifika. Australia, ma New Zealand nei. Lima se fulma le fitu. Lima se fulma le fitu o tātou tangata leo wha maonia mai. O lo o ova la tu waso, ma nofo wha soli tu la fono I tono Amerika. Wha peaka I ka e mo se afe mon kupu. Ai a fia I la male fea ngainga na whaia matuila ma manua. Fita tala le mea le nā. Langa e tā ua tele. Ai tā ua fo I mo le whaafonga mai o tātou uso I tuila ma manua. Le whinaunga lea e whesosoni e tuai Samoa. Ia te utou. Ma le langolango ina fo I o utou I la utou mta upu. E le Pacific Forum. O le tausanga tasi le afe iwa se lau. Na saini ai le whengainga le nā le American Samoa Citizenship Act with the United States. Whalongo le wai tāwu te le lau whafonga. Le afe iwa se lau la le nā. No lua I sisi fua I le fua. Ale malo o Amerika. I lau whanua ma ele o tuila ma manua. Ai mana tua fua. Na afe mai Peletania, le malo tele o Peletania, ma manatu e mwhai una lato pūlea I a Amerika Samoa.
A o le tilo la Amerika Samoa sa lato station I tonu o Samoa tutotasi. E whai ai ia se whetuna inga. Ona sa lilo I le manatu o Peletania, le mea sa ave iei le wha mua a Amerika. Mātou te mana na o ewi ina le o se motu e te le ma le leiso na ta mau ainga I ona whanua ma ona ele. A o le mea na tau la I ai le baba aia a fita ma te tai o le malo Amerika. Tātou oe a mai pango. Au mai tutuila manua. Ai fo ia tu. Tātou esi. Ai o mai Peletania ia Samoa. Pe se whaasuia inga fo lele a trade arrangement and agreement. Ona ole wa ai a te tai o le militari a Amerika. American Samoa's harbor in Pango is the greatest and the safest harbor for a military, navy, and operation. Mo le navy, ia whapena fwoi lato fita o le Air Force. Ona au tau se sila ne iai. I le wafu leo. E o mai ai tonu waa. E pui a to e maunga whaatali o li o ai. I tuilam, I pangu. Ia lala na sisi e lo marefua. Sa india marefua inga mamatai mai lato uma matutua sa iei le nawa I tau. I tuilam manua. Ma whai ei marefua inga lea. O le a avea ai tangata umai whananau mananofo mai le nawa I teimi se yo o mai le teimi le nei. Ma mea ta o le United National Citizens. UN national citizens. You are not a United States full citizen. Whanongo le bai tuilam mamanua. A wale fi naunga lea o tau ave ai pea lava pea se I o mai I le tai au nei. Ewi na a fi ai foi, male sit seni, tu sapi na au se afa sit seni. E sini e pea ta uana on tangata no fo mau a Amerika. Ai le ai se whaata waina o se sit seni a toa o le malo tele o Amerika. Lala foi lale na ya lai ona pe afa whaabunianga. Foi le mo tangata tuile blown, fleshed, United States citizen. They are United States national. United States, ringona whaingoai. Au, mamanua ia, nei o tātou, usa matua whawhine I le motu sai. E tau nuu loi lau whanua me ele o Amerika. Ele mawhai ona lātou apalai isi ngā luenga. They cannot apply for certain jobs. Lua, ele mo se lātou social security, se tupe whaolelo pe se pension, po se benefiti po la lava. Ele mwhai. They cannot be naturalized. Na winga lopul na apalai si sitseni o. They cannot vote. Ele mawhai ona lātou les tala e pālota for the presidential candidate election or the general election. Ele mawhai ona lātou les tala e pālota e sa ide ise Palestine. Ele mawhai foi ona lātou les tala e pālota e su e ise whai pule po le alau party, po le Democrat, po le Liberal, po le Republican. You can't do anything. Ona ole no tanga ma le saisai le ma le saisai tianga lea. Lea o lo ta oto le whawai lea. Na paua e o mea na polo misi mai e Amerika. Mātou te pui. I lau ta mau ainga mātou te pui.
I lau nganuu mātou te pui pui, I lau tū mani ngangana, mātou te sosoni atu, I lou tau ta mau a inga. Pauala. Ai asa ili se atu nuu ma se atu motu sili ona laititi, a o sili ona toa tele ta ngata mali liu mai ai, per capita. Ona o le lisi o I lātou e uma me ale a onga high school, enlisted loa, le basic training, ale o le army, o le navy, ia pa o le fita o le air, o le vatetea, Air Force. Sili ona tō tele lātou ua mali liu ma ofo I nātu o lātou soifua. Tā o matamata I le saunoanga le to ina ua whai ilangi le fōlaunga. Sa ave malo I a sili I lona vai tau, au tūlai mai le to ina a fōfo vale le uru moenga sue lutu. Pena maliu se meo le lua, fisfuma le lua. O le a le honga, tātou te pui ai, le whaavae ma le fua Amerika Samoa, ma wafo ina atu o tātou wola, ai le mawhai na tu ina mai ai tātou, le full right birth of citizenship. Tasi le namu ta upu tele o lea lava, la whea ngaifo I male whainga malo fau lea, o PNP. E matautia. Dea lau whaafonga mai o tātou usu I tuila manua. O lea fau I ma fau atu Samoa. Yo. Tangata Samoa. Ai ta wala atu lea. Ta wala atu I le lango. The assistance and the support of a stable government of the independent state of Samoa. Ala va fela na lango atu. I lau tō mta upu le kongresi, ma lau tō mta upu I le whare pai. Pe a whai o le, ma lepe fo I le whainga malo ia Samoa. A o lea lau o tula I mai nei Donald Trump. O le first executive order lea o saini mail te malo. E solo ia o mai no fo mau o tangata e le whana nau I totonu o lau whanua ma ele o Amerika ai whawhia lalo na territory o Amerika Samoa. Au tau se sila la ie. Na whasiri la ie leo tupulanga. I le fua Amerika. Limas fulu whaafitu. 50 stars that symbolizes 50 states of the United States. Whea i elwhetua a Amerika Samoa I lunga le fua. Nothing. Oh, nei se mea. Tātou tala noa atili ni mata upu lea. Ai, tā ua tele, sili mai. Mawalo manos, ai sa vai le ola. Vai le au aingo sa vea na tāpena I le telo tau sanga o mawai o siria le limas fulu tau sanga le aunus fulu. Ai sea, tau mafa, ma mea inu, e o mai ei ngase o le tino. Au tinam to mama tu o nei aingo sa lato whaia le. Manga o sia le vai. Wa tali ai I mana onga na. Ai sa vai o le ola. Au ngā le toto maulunga. Au ngā e ngase o le fatu. Ngase o le mama. Whapena fo I le ngase o le ngungu. Ngase o le suka. Toi wha le leia. Ia tōtonga nei ua wha le tonu. O lo wate. Po le liver. Ia male kidney. Ia po o le whatungau. Ia. A ngai o whaftai atu tuala. Ta wā tau pa utino. Ia male whalitua ia peka. Ia male ainga li. Tātou maketi tuai le nā. O walu nei tau sanga. O le sfulma le tolu Lappington Road. Sfulma le tolu Lappington Road. I nā I Otara. Mo le atuai le ngā whaftai I lo fionga le sauli. Tuala. Male whalitua ia peka male ainga. Ia mo le whaavinoina o le mauta mo le tātou maketi le nā o sulfa ia tu iai ia le atu no.
Tātou se e mai I leisi tūlangi lea o Glendon, luas fulmane lua, Templeton Place, Glendon, Manurewa. Alo iai le tō whine a Maria Nive, ia maltumaitai o Marita Sawanga, tō telefo I a manu le tunu ua sulfai le tātou maketi nā malatu sila fia lava. 22 Templeton Place in Manurewa. O ngā tōnunga le mū o le tātou taulanga whaatau I Mangele, lo el sunga ia whauletane e whapewhule au whingaruenga le Tasi Market, ia ma le usua whaiwhau Reverend Larry Tolefoa tupai la vea. Nā o ei fo ia le tele o tau mafa mai si fo I o loa, ia a wale whaatau mo le ainga Tasi Market nā. Tau walungalo o tātou maketi mulmuli le tūlangi sifo, lo ia sunga a Wahid, numero Tasi, Triangle Road, I lunga I Massey, o le Grand Market le nā. Ia e mana o e waksa ve whaiselua kalama kako uewa ma Wala au telefoni o lua Tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O lua Tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia, ona tātou o mai lea. O le a whaawau tātou talanduanga tai au. I mata upu nei taluai I le tula I mai o le tamaloa o Donald Trump. Ai maise o swinga o le au o iei o tātou tangata. Ma a fia atuai mo tātou uso matua whawhine le motu sai. Ia tuila mamanua. Tā ua le nā. Ia, whaanonoanga fo le nā I le so nafi. Pa ua ise valele I Washingtone. Ma liwai ni tangata siria I leonos fulmon tupu I lantou mai mau lantou soifua. Ia, o le tala atu lea ma le nganga whaaloalo Samoa, whaafteitele I lau whaafonga, ma lau tāpua inga. Whaamadui anto foi I le oso a tāweu veu, Rex, lea vai taulango, ia whaapea foi ia le tamaitai a Lanwola, I le loa I Kalea Stete, le tātou whaleo loa le nā. O le Immaculata, sunga e maiava ma le faltua Selepa, I le sfulman wha, Hunhei Street, McCarthy, Sulfa McCarthy Street. Ia, watalu whatuvo I le tātou nuu, I Riversdale. Ia, moe sa manuia tu te mawhaiwano Filima sao, whenga iei fo I le neiaso. O le tau of pasi, o le sunga ia sau, seu vanua, o le a whaua wina le tau train I ngā tai le metro. Ia anga leile tua, ia maua foi ia le saunga le mui lunga le ala tele, ma lolonga ma tau mawhitanga, mo I le vai I le fiafia nā nei tātou wheloa I palu le alofisao Samoa I le tano ava, I le aso tai au. Ia ma tau au whai ai, ma tā upu uma sa tātou tala noa ina ma whaasoa I ai I le vai aso atoa. Alo whatu mo le tamamatua ia vai pua malona a ingari, ia whapea fo I lau tō porkalame o le tele o sulu e mo waifi ngota, ma le wau filifili, ma le au malu o manongi, ia ma le toi wha manatu I le atunu o. Le tātou tū ma le anga I whanua, ai maise o le ngangana ma le vāunga ngana. Ma opo e fatu ai le ngangana. Ia ma le au palau vale I lunga o le Facebook ma le YouTube. Ma ria tele o tau, au tāpua I lunga o le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, whailoa I le aso tai au. Wha uma atu, ma wha mawai atu le pese lea, a le fionga, ia le wai pou o malo puni e pei o uma. Ia taua, soifua, alofa moe. Fati o une matai le fiu iva aya le alofa wata wa so ile masiasi wa ole tiu
fa amatala talule alofa ua to atoa pele ne ingaloita isaufa aswa pele ne ingaloita isaufa aswa etumanu aelilia ile feanga inga ua osia ne inimovave eisemiti pose